2023 is a year of favor. That God's favor will come upon your life, will come upon your family, will come upon your situation in the mighty and the most powerful name of Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. I declare God's favor over my life, my family, my ministry, and all that pertain me. Be gracious to you. The Lord Turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. I declare that I am the Father's child. Therefore, I shall not lack any good things. His providential favor is upon my life. I stand out because I am anointed. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children. I am honored and chosen by my Father. Today, I shall receive special treatment and special consideration from people wherever I go, because God's exceptional favor is at work on my behalf. I will receive answers to my prayers and the prayers of others because God favors me. I declare a full restoration of everything the devil has stolen from me. I receive great favor today in Jesus' name. I give you thanks.
my God, for the favor for my lifetime. I receive great favor today in Jesus' name. Amen. His favor be
Ndokobi Ndokai Nayadamuni 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 Dede Kakiliki Nayadamuni Hioro ko
Ematamuni Jesus. Wakamundu au wakamundu ena nomuni sera iyo turanga na nomuni sera unilabe tinakaloa nirukobi nakalo Hallelujah. Hallelujah. Muni labeti, muni rokobi, ni baka tere iti na kalu lebu. Tama ningo na tau mundu na tuini sautu na kalu kaukawa. Sanga talin na yada kima midambe maiki na matan sin kwa kimsa dambe ngamai. E na yada mbula nilbe mlo Yesu Kristo. Na yada kau tamai na mbula. Kau tamai na beisireki. Kau tamai na ngalala, kau tamai na marau, kau tamai na ganga. Yada na tekin durukina na bei, duru baka andu na bura ngo. Romalang yadake na ruku bura-bura. Yada ni lubem Yesu Kristo na matan simen. Kim sa dambe sa kamay na lubak roko kena lubak binibinaka na matan simen kuwa. Kim miro kobi kim ni kim baka binaka taturanga na nomu ni loloma. Kim sa baka mbauto na kalu ka baka dinata ni nomu ni loloma nga. Kim sa senga ni baka tibikina. Nomu ni loloma nga kim mi dambe makina na matan simen kuwa. Nomu ni loloma sando wo na be kinda ni mataka. Wo na kata-kata ni matan singa, wo na rarama ni matan singa. Wo na dhangi kim mi denguba. Waka boy talaga ni mambula na kalaw na buku ni nom ni loloma. Nom ni loloma na kalaw may waka boy tukan tayo turangan nandala na may kalibari nom ni sulang may nanlubem ni andombo nga. Unya baka tumbo na wan turangan Yesu Kristo may mati na buku kimami. Bokol kin ni mami balabal ta ron kimami sama tatalo turangan ni mambuli biwakani. Kim ni kim sa tambe may turangan na le marau. Kena le baka bina kan matakan sibinan kuwa. Ni kim mengaraba tu endora kalaw mbula. Endora kalaw sember ni bobisau. Kaya kim sa seni baka dinata. Kim na kalaw ni ndey tunga na kalaw ni sanga ni raw ni zakita kim ni kalaw yalon dina ni sanga ni simbo biso bina sa bale turan matan sini ko kim sa tambora ni mamisongo ni ngwa na matan sini ko kibe kim ni mai tiko tawa na kalaw sa tingo maturan na kalaw dalom ni altam ni sa tiko malaw kimami ena singe ni bina ni kuwa ipaka to turangan na loy kimami na lomay kimami ni mi baka na nanu kina ngoy kimami na kalaw mi kim sa baka na mata kim ni ena singe bina ni kuwa mi kim baka wota turanga ena muni bosa na wase kibe kimami kim sa tambora turangan na mbule ni songo lo tu binango kalau numbul tatal ngasi na umere buno ero bingara bikin sing dikuwa bina wala tu na telebi raw bakan de tegiro tu turanga buli bagara bikin ni kini mi luta kitu turanga ni loko mi misal muri ro tu turanga ro ko bin bagara tikina kamisin ko kim sa tambora turanga ni songo na kamisin ko pasuka bikin ni langi tere na ro ko bin ni ndonga kim sa mau sa kana tani ya tambulan bi mi suka sto mi turanga sa mi bakan bulan dinan ndonga amen amen surat kan ben tami sobo na matan siya binan kuwa. Na buku ni belu tagi ni sosok lotu. Nung bulan na ital-tal ngasi kirandini, na beto ka ni betal-tal. Na ngasi lotu sa toro nung binango mo. Todo kina bos dibikin dragi. Sa kinta pagi todo ko sa ratigo na matan siya binan kuwa. Toman da kinta pagi tira kalu na altamu. Matan siya kuwa nandina ino na bosa. Senga ni beisau. Na buno ang songo ni kina lewe rua si lewe tolu. Tabuti kina dana sa tigo baka indina ena kenra maliwa singani kuwa sa baka mbauta sa baka dinata sa vingoma na ndina leboya kalau na yalo tambu sa tigo maliwa kenda ena matani singa binan ko sa kinta baka baka do kemni na singai yalo mai baka duai na wala besenta matani sin kuwa sa kaliwa na baka binaga pa binata baleba nom ni ndikitaka matani sin kuwa mini tambe mai mai soka lubata ena matani sin kuwa sa nima masu ni na baka lunga taki ni na vingoma nom ni bota ena singa binan kuwa songo lotu mena zone nambang 2 kina zone namba pasa bulu kabitu songo lotu mai tobata isa kinda ba kede na matani sibina ni ko bina ko lewo na kana garabi tuna tabi songo lotu zone leaders kede na season zone leaders kemni na cell leaders na nau na ngase robo na ngone leo kwa ngasi ndondo kibe ko ngone ndondwa isa kinda ba kede sa na matani sibina ni ko isa kinda ba kede tala na tokani ibaba koso ba rongo tikumai na biau liba na online Facebook live sa kinta ba kere tira matan sibina ni kuwa sa ni mami mau talanga wala bersianda kinoya ni na vingo matalanga no ni wata ena matan sibina ni kuwa ndina ni tatambe tingman matan sibina kuwa sa maru takal kimni rai ni rere binaka ni bulan binaka yo indu na kanda lago durumutu ena no ndu matu vale na matan sibina ni kuwa posane na no ibola ni Paula birna songo lo tu mita solana kana matan le solana kana wase 5 tina kawan kina tina kawalu
Osa kin nanga so Paulo me baka elo nganga takir ni songo lotu me Thessalonica kai tukuni kino kobera ndo reki tiko nga ndo masu tiko nga ka kuani mundu ndo ia na baka binibinaka ena buku ni ka kedenga ni Salomo ni kalongo be kemondo ena buku Kristo Jesu rabo la ko ruma tiko ndende baka matu vale ndende mbaltir na lubenda no soli baka biotini seni ko ndingitaka mo reki dingitaka mo masu tinga me ka kuani mundu baka bimbi do ia na baka binibinaka ena buku ni ka kedenga. Give thanks in all circumstances. Lepo na nga nantangge ndo baka binibinaka Tuhan tagay ronga na praise the Lord. Hallelujah ni saluto na niyo. Hallelujah. Sagay do ronga na kaila. Praise the Lord. Hallelujah. Ia na bosin kalon matan sinu kuwa ena bengaw na kedenga. Ena buku ni ka kedenga baka binibinaka. Luto na niyo sa para na niyo. Lako tiyo na baka binibinaka. Lako tiyo na baka binibinaka. Matan sinu na kuwa. Itagan din na baka bota kede. Ena matan sinu na kuwa na ngonong sa na suri dito sa IT. Merto na baka rita kabikenda. Ngay tugu me kabig me metala bingarabi. Ena mga daw sa tuni mataka. Ni sambula vinak. Na itukutuku me kadhi waki membaleta na nonda bingarabi ena loma ni madhawa ongo. Na singa moniti enda sabe baka ungeti menda sema bata ena nonda lolo baka songo lotu kena nonda masu baka matabu wale ena ono na kaloko ena akabi. Esa tiko kede na nonda itabi ena buku ni kadhi ni kalou ena nonda mbula. Baka bimbi ena kena baka ndeo taki na kosipeli ne Kristo pe ira ersaya litu. Sakirei menda na tiko kede ena buli ni betumberi kena bengarabi se ministry leadership training ena bitu na kaloko ena kabi ni Singatu City ena loma ni nonda bali ni lotu. Ena baka ndeo taki tal tinga kina na itukutuku membaleta na nonda online sale reporting system. Ena buki lulu ena bitu na kaloko ena kabi na nonda sota baka sel ena nonda be wasi ni koro. Ongo membaleta tiko nga na nonda tumberi baka yalo ena loma ni madhawa. Enda sakirei menda bako tamai na nonda online sale report ena be madhawa. Ongo ena be buki ena kena dikebi tiko na nonda tumbu baka isong lotu. Ken dua na nomni baka tataro membaleta en dua na sale fellowship kay redin dobe ira na tala sengasi belu taki ena be wasi. Baka rombuka ena bitu na kaloko ena kabi ena dua tiko nonda sota na marama and the World Harvest Center Auditorium. Sakirei mo niyan dua mai na beleti doniti. Ena singa baka rawai mena ono na kaloko kina bitu na kaloko ena matakalelai ena baka edori tiko kina na nonda masu baka songo lotu ena nonda vali ni lotu. Wasi ni koro ena bingarabi tiko ena singa baka rawai mayongo wasi ni koro namba rosang bul katolu, rosang bul kaba, rosang bul kalima kena rosang bul ka ono. Ongo embaleta tiko nga na nonda baka rau ena lotu na singa tambu. Engono binaka menda mai tei baka kina na nonda ngauna ena kena baka rau taki na nonda bali ni sokolo. Singa tambu ena madhao maengo na lotu ni nonda baka akabi ni turanga ena be mama ni diwa ena mataka. Ena baka tambore tal tinga kina o ira na nonda soli. E matai tiko ni nonda mission Sunday ena embakingo. Enda na baka na mata tiko kina wasi ni bura ko Asia. Sakirei menda baka rotaka mai na nonda itevi na kanduan ena buku ni taka ni kau lotu ena wasi ni bura ongo. Na lotu nonda tambungone ena 5 na kaloko ena kabi. Are you looking for a place to enhance your knowledge of God's Word and deepen your personal relationship with Jesus Christ? If so, enroll now through our evening class program. Orientation is on Friday, 17th March at 7 p.m. at the World Harvest Center Multipurpose Hall, with classes commencing on Friday, 24th March. For more information, feel free to contact us at 3398901 extension 107. Email us on info@whi.ac.fj or visit our website at www.whi.ac.fj. You can also visit our booth in the foyer after the service. World Harvest Institute in joint relationship with Oral Roberts University, turning your dreams into reality. FJ. Or visit our website
booth in the foyer after the service. World Harvest Institute in joint relationship with Oral Roberts University, turning your dreams into reality. Na dosa man tata pakasusaw. Na walebu tolu tala nungo mo baka binata kim nelen sosong lautu na buku ni sasama kintu may baka dorti ko na kaya tuba tuna sinikau. Garabitu na sasama kina nonda balisoro sa kalibu na baka binak. Inda ngumato tatu kendo ni tabi. Tapos ang bauto ni sa kadibi kanda kina kalau sando tiko tala kino na biba kalungata kibi kanda nundua. Nando mengaraba bule na bimadawa. Ya santa baka raw ngala bani ko nang ni soli. Praise God. Pei madawa, pei singa tambu. Do wasi itu kubi kanda na leso ni soli. Matani sini kuwa na be wasi rona italanoa. May na talanoa na bol tambu. Mena bibu kubi kanda. Mina boli kanda na bakasam ni solika, na bakasam ni soli loma, na bakasam ni alubinaka. Kina bakasam ni ngangandre. Kina bakasam ni nonta ungeti. Menda bakadora na zakataka bakal loma laingo na zakataka ni solika. Matai na karuni tui na kena wasevati kina walu kina tini. Karuni tui na kena wasevati kina walu kina tini. E talano takitiki na kena talano na marama ni tsunami. Marama ni tsunami. Asa andona singa asa lakuani kina ko ilaisa ki tsunami. Asa tiko maikia endua na marama butuni au. Asa rikebi koe mekana. Ia ena beisinga. Sa laku tu kina koe sanda udhuru kina nona vale mekana. Asa kaya buana watina kokoa na marama raida au sakila satamata yalo soba ni kalau kokoa sanda ulako tingo mendaru taramanda endua na longi leila yadake enandela ni mbaibatu kakauta kina endua na nona mode kandua na tebeli kandua na tiko kandua na tutu ni dina yani sa lako mai bikendaru mengai dhuru kina kokoa. Praise God. Dona marama ngoi tukuni marama butinyau marama ni tsunami. Do wabu kitika no na profito ilaisa ta kostigen na kor tsunami do ta taro tira maramgo tarib ko do kavi ko mai ba kavi mai ba silebu mai katalau vesinga sa ado sala misa vesinga la ko no ilaisa sandole dengu tio ko na vale na maramgo wakani ko tiko na maramgo wakani ko tiko senga ni baka dole nga senga ni baka role nga ndare na postikalo ntu ni vesinga metabolika o ilaisa ndo udhuru kina nona pale mekana sanga yaso nanga una mebaka tuna na postikalo sanga rite tiko na maramongo na ibuki ni leisa sanga vina katoko me toro da kataloko na mbule nona vingarabi na mbule nona baka dingo tiko tamati kalo sanga tuno ko bina watina na tamato ko induna tamata ya lo sarsa ba ni kalo klasa dondol me sa singbi dondol me ruba ni kotinga me ndota na katal me ndota kabwa me vei rau ke na dava alo sabsaba ke na kalau engarabatiku na thaka binaka na maramongo na ungeti ke na ngangandre me baka thingwe na tamati ni kalau ni kila tiko ya alo sabsaba tiko na buku ni kalau le engarabatiku ikendro matan sini ko na mai solikati ko matan sini ko seni mai solikati ko na bukungu seni mai solikati ko na buku na jaltala o solikati ko na buku ko tume muri na kalau ne ilaisa ko reta kino ko na alo sabsaba ni ilaisa sambula taka satu ngai laisa na kalau yang garabati ko sama ni bina katakin na maramongo me wasena nona yau wasena nona ngau na kin na kamir tumbul kina baka matubale me vangolea wa na tamati kalau matani kan maramongo ya ungeti katiko bana ngangandre there was a desire in her heart na ngangandre lomana me baka thengu na tamati kalau me zaka kani lola mabwana tamati kalau yang kemeni baka vora me baka kina Bebakani, sanga redo ko ni sanga bakandi te kotale unge chukotale. Baku kotale nanga ni sanga redo ko ni tamanturango is a holy man of God, holy prophet of God. Tamata yalo saba nikalo. Sanga bina katoko me la beta take telo ko ya. No ni bingare be kentro matani sulu ke bakando sa tosu ti mena no musulika no mubingare bir tamati nikalo. Desa kina ngono go. Morita le bakama de to look beyond the obvious. Kuni reza tiko na tamati ni kalau. Praise na kalau le bengaraba tiko kwa. Haleluya. Ni ngaraba tiko na tamati ni kalau. E bari takati anu mundina tiko na kalau. Mata na takati mai na tamati ni kalau. Baka dora na maram sunem go. Ngangandre there was a desire e ungeti na lomana e ngai zaka tau kwa.
nangangandi lo mana. Taka ko na kay ungeti kina. Paka buno ko metara ko endo self-contained apartment. Praise God. Ka kede ndon mitu ndon apartment. Bito ko bana palya. Bana tara o tago ko ya. Dambe, tebeli, dona kenazina. Ya satu bana liba ka do matala ne condition. Hallelujah. Ngai balkan itali dak. Hallelujah. Reda mada bitu ko sara ko idak. O bita tigo be no vingara bi namtan sinu ko. Hallelujah. Sabe kena no go kenda do namtan sinu ko. Terus sereka non dariau be paka ngataki. Pira tamatri kelo. Terus sereka non dariau. Terus ka ku be sugutiko. No mutoli liketi no mutoli lindo na tali kelo be la ko bunua. Sulen me paka ngatak. May nakoro na faiba. So no mo santo wodo tal na bangara faiba. Me kunti ko do tal koro. So no satu na faiba kasi ang turun bensini. So no satu na bensini si ang turun faiba. Hallelujah. Yan tangari lo keda ngono ko. Da sanga mental la beta kitale. Lan no tangaraba. Lan no takalo na simin ko. Ngaw ko ya, sanga ni ngude. Sanga ni ting koso. Me sabi ba kan nga ba kan dua misaka tal da tamatri kalu ko baka sa mira tagi sura nakal na ni ko. Sanga. Paka kasanggat niya ko, singa la ko mo ilaisa. Kasi ba tu me baka ni tu me ba serega. Misanga le sule ko no ke satu na hybrid na siya, ke sule tra ko na hybrid bilaisa. Hallelujah, lagi tu na kamel, rin do na kamel ke sule. Yan da ba ko binamatan si ko, boleh na non tambulan ni sulika. Praise God. Mental la beta kitale. Sinu ko di baka meta sul. Karo nga ni ba kasama. Na Matthew na kailangan si Rosabul kabitu, kinailim sa bul kabitu, kinon sa bul na nambula yung turang at so sefa na kaya rimada. Hallelujah. Tukuni teranga iyan ni saya kami salah ko may andun na tamata butu niyaw. Right, ato so butu niyaw, marama butu niyaw may sunayami. So sefa kaya rimada. Iyan ni saya kami salah ko may andun na tamata butu niyaw na kaya rimada. Na ata na ko so sefa. Ko kwata lang asa tisay peli na Jisu. Sangela ko Pilato, ko koya ka kire na yango Jisu. Sangai ka ko Pilato me sol na ngona. Asa kauta na ngona ko Josefa, ka solenga endo na sol line ni sa saba. Pa ko tore na inonin bulu-bulu bau kata ko koya ena batu. Baida, tamato ko ata sara ko nen bulu-bulu na batu. Asa pangigida endo na batu lebu kina kana ka tu ni bulu-bulu. O tu tini ka ngai ba ka koya. Sa pangigida o tsinga na ka tu ni bulu-bulu. La ko taliani. Praise God. Darai na turango na batingan din suli kada kabo ko ti sepeli dora kena baka bandi oda kabo na kuspelelo ke tu no ko e mate ni bonua e ndori bilowai tu na mate bilowai ke mbalo ko tamata tutu de derto ko yang gai le kita ko na kaida dungi sota ngakini bakali weekend baka sungangele baka sungangele ngon tiro sukaristo ngarapa tunga ndongango sangal di tebutinga mu ngele mu tuma ni kutimo mero me ngarapa bat Ndikuti mo nga ko ngolay nambongi be to man be chisu nambongi. Terus ang kailangan may meron ulay bebu ka na songo ni baka sukang kailan be chisu. Hallelujah. Kaya to mo isang to baka sukang kailan kaya oso na po nongo. Beta no chat tamani kanale bundu baka dori. Yan singa ya. So sa fo kana kaya rimadia. Tamata butu niaw. E fabang kita kaboko ya. Na nona yeu kede kila ko na nongo yeu kede na utinga buru-buru no singkauta. Endua nga na iya nang kaya ngabi nusa mati. Nakaba no bulu-bulu. Right mata. Sa bulia to ko semberi mato ko sa bulia to tayo ko no bulu-bulu. Lango nusa na mati yau sa bitu mata ke rawasiana kangu na bunong yau. Ko ngaya sa singirin do siya yau ika. Ya na lebu no na lubina ke no sulka. Ngai sulio ko mai na bunia lo na ungeti nangangani bo me baka ngona ngon tron sukaristo ngai sulio ko na bulu-bula me bako turiki na ngon tron sukaristo na rabatali se bochi be kendar do talaga stingori me soli ya na kakere sa tugur sa banga tigoti do na kasi bochi ngori me soli ko na ngon tron sukaristo mata so baka ro mata soli kan mata sen kuwa tawra sa no soli binaka na numa na mara mabuti no mo sunemi na numi cho sa na kaya madia no na bulu-bulu tayo na batu semen di banga tako ko ya gesula ba ngon tron sukaristo na matayin sinu. Kaya sa ato super masu, na ba le tura na matayin sinu ko. Pagka tura mi kimi pagka tura na taka ni sulika, kimi sa tambol ni mami bulan do ni sinu ko. O ni kila tura na ni mami kau ni kila tura ni mami ala. Ikimi pagka bibina na kalo ni sinu ko ni nongeti kimi mami na kalo. Ni buki kimi mami na sulebe kimi mami ngangande ni kimi sulika na kalo. Na bi kam ni me ngarabi kila tura na itabi ni no ni matayin tura. No do bulan do kaya na sulika ni sinu ko kimi sa tambol bi kimi no lolo
na nondra i bure kete sara kalau bisnis ni boleh taka ngoli na tei kimsa tambora bekem ni na tala na kalau ni pokok lebu taka na kalau pokok kuri taka na kalau ni sibna kuwa ni sara don dolinga tiga turanga kena garabi tapi kami membalat no ni matetu ni rokobi na pokok sara ni sibna kuwa kimsa mau sana sakana tani ada bulan ni suka sto mi turanga sa ni pokok bulan bilaka wosi bindilan dondonga amen. Baby,
dami. Yang baking go sa baga tu say tiko sa ka de baga tiraron de luliu. Gona baking no nabi to tagi na kalo. This is the year God's divine favor. Total na kene bukan dewa na same doon raw karua na tiginitin katulu. This is your set time. All the prophetic prophecies concerning your life shall be fulfilled. Sabi may kaya na singin din dahil 2023, every prophetic promises of God shall be fulfilled in your life in the name of Jesus. Bikenda ba rong ti kumay. Gona kena bagenda na ray the kina na linga ni klo. Da baka taon day tay kenda nandina ni nona boss ang bleta na boss ni ala ni klo. En ado weekenda. Boss ni ala ni klo ni ado no mo bubale. Ni ado na no mo bisinisi, ni ado na no mo tatanra. Ni ado kinamataka ni no mo bula. Bleta na klo enda baka mbauta. Klo e singa ni visa wo koya. Na kaya na ray do koya me ado. Kako bicara maya una raida na nungu bossa maya do kina numumbula. Sabi may kaya tigo ni singen din dai kina numumbula kina numububale. Bossa la ni kalu ni ado biko. This is your year that all of God's prophetic promises shall be fulfilled in your life. Doon da baga saw be chisu ena matagan din dai. Tutala baka saw bertun non mat seren da baka pinakatakan itabi dere tungaraba tigo weekenda visinga tambuango mendala ko mai minda mai soklo wana turanga dan rei non da lesoni ne feso na ke nawase 5 uli ka madanga bidana tiginango beranda ga ibi wasita ka tigo bidana kambimbi membolete tiko baka sama ni bubale. Tapi tahun wata kati ko mai na tulna singa tambu saoti kamai bakatawari tiko en singa tambu indai ko bukang bauta lebu na kanda sama ibu lida sabo kay kanda na nanda bakati tumutaka baka binakatakada ke nanda tarada ke tiko nanda bubale me bakana nanda bay kadibi na turanga Efeso 5 rosanga bulukan 2 rosanga bulukan 2 rosanga bulukan 5 patakina oseono tikinen 2 kawatalanga kina na tikine wa bangole tikine rosa bulgan do kando ndu ibe baka malumulu mutagi kemdo baka kemdo en rere ve Kristo kando ndu ibe baka malumulu mutagi kemdo baka kemdo na rere ve Kristo rosa bulga rua kemdo na le wati do ndu ibe baka malumulu mutagi kemdo wana wati mdo me baka ve ko na turanga Sungguh lima, ikan mendo na tangane bagawati, lo manira na watimdo, mebaka, salomana na sungguh lo lewin lo tu na Kristo, sa suli kwai na bukuna, tigina na waseono, tigina ndu, ikan mendo na ngone, ndu talirora obira na mendo ngasi, enaka, nakasabi na kabuana turanga, sandundonu ongo, do bagaruro ko birau, tambamu gina tinamu. Nanggai balabukin na numutumbula dumbula bakan dende talanga kine bro kine ba ke mundo talanga nangkase sene tumbu ndo ka kone baga dunruira numundo ngone iya do baga buli dira ene ibunau ke ne baga bubuli ni turanga kimami baga bina ngatakan na tamay kimami na numuni bosa sa wili bi kimami bosa kimami sa wili ketiko sabuni tu kina na buku lagu mai be kimni me buke kimami bakara matakan ni mami mbula buna udi kimami terai kimami laki me bakai dori kina kame bakatagi le kina no muni langi na ni mami mbula ini mami terada gindo na buwale e bakali bulibu indundo ngakina na ada Yesu Kristo tedere na muni na matakan dindai inaga bakali Indonesia bakai adokatiko di be bakara ramatakin di basini tikimami nal di buku ne kila ka bakai alo rani kimami kila Yesu baka binalagi kina narara manindina kimami na may buli dito endindai tedere na damuni Yesu ne baka bulandina duandunga rupo sabi kenda ni ultanga non taradaki do na bubale bakayalo on taradaki do na bubale sen do na bakawati e bakayalo kalau wenda baka mbauta sakilati ko ni koya e alo
Poso chisu wana maramaya na batini wai mai sai ka bango saya lo na klo. Rasalo tu andon do numero lo tu bagalo. Kapag hindi na. Sanao ti may nasinga na lo ti ko may indalana ya may unaul ni banua. Sanao ti talanga may Jerusalem. Do sana lo tu bikoya. Do senga ni kila. Inanguna ya saya domai. Nandino ya na tukuni muni na lo tukina bagalo pag hindi na. Saya domingo veiko. Kaya tukuni ti ko may rosa sote ti ko ni kuwa. Ya indon na vital no ambimbi. Kaya namaki mai nando na ngauna. Lago mai na voce ni alala. Ramai tukuna na inglosi. Ramai tukuna na profita. Ra seretak na same. Ra namaki mai kina. Singa vital lo gino ko chisu gina maramango. Gay kabango. Singa ya sa tiko sarangango. Sa kwa sarangan ro sabi ray tungo. Kaya baka tokay na vosa. Kaya baka tokay na provisay alataki. Ro sabi ray tiko endinday. Kaya ko to kasamo. Dere rayo iko talengan numusinga talengan endinday. Mun ro be rengudikina gina vosa ni alal ni kalong politiko. Kakana kalong dan dawawa may kinabagambalabu. Belete tiko nga ngauna ni wawa. Dan daw tatandra tagatuna ngauna binaka. Ngauna menda saravakina na linga ni kalong. Ia na lingo ya tiko na kena ngauna sa lokuda tunga na kalong. May adamay. Sana adamay endinday beiko. Kyo sabagam bautaya kaya meni. Kela saredaga sana yado biyau. Mebakana vosa sadabuditiko. Ikwenta na tobale menda na siro bagalaylay kina Iabu taga may kina na kalaw na bubale klale mo na kanda sa rongodan da bital no taka kanda ba kami na binataka laman ni balenggo sinay tu kina na bital no bibinaka baleta na kena treda gendo ng bula sa tul sa bula namba kina nunggu bagawati so be kena ndambi tungo sa tul sa bulu bagadada. So sa pasang bulu bagada, pasang bulu bagaki. Yan dora katale. Sa tike kandambe tigo ni kuwa sa tul sa bulu bagada na numu yan bakin ni bagawati. Bito man tetagan lingam. Dua tiko. Tetagan lingam. Dua ya. So tale. So besara rai mati otin batin. Tapos so man de bira sara mbala bu bagabinakan non ra bagawati tigo mai. Leson ni bu vale membaleta nei songko songolotu. Sinindo tali nei vola etiko kina etiko ngai lomo ni vale sarangango. Non dabi tuku ni alo. Be kanda sarava kina linga ni klo. Kembi bata bagai vola na rawa kina ndone Emmanuel binakasara. Christian Mission Fellowship. Menda rai kina kanda buli kina kanda lagi bakande te kenda mana rara mani kai kai na bos ni klo. Lebu na kanda bulida. Da bulida tali me bire so baka mimbi bire mai tumba. Bira na be mata-mata le so. Kapungo na ngaunan da sangan ni reida na mbimbi ni bikai da kabatingan na kalubi kanda. Bela na baka sama ni bagawati siya na baka mau ni kuwa sa tulutu na gena wasawasi. Itigo na kena baka banua. E arando da kaban nga simbera man matentu gena lotu. Sangka itigo na kena baka matentu. Tanto lagi ni bera to na kena daw da bali bali waisi biya mendalai baka mau kina. Sangka itigo na kena baka lotu kuando daw kau tambay baka lotu. Rato kadengo na tulungo. Sangan induan na banua kana kaluni dala. Indonesia ni bosa na sanoya. Batur ranggas na ngunaya. Irin sa lakobingan lewa sa ko na bagawati. Sini kain dua tal bosa na lal. Taka na kana katulok sa awat ya. Ang kami taka na kana tib na katulok. Sa awat na baga mau. Sargala man kay balangi sa kami bawli da bekenda na kana mendondolo kana matintu. Kramay buli talang bekenda na kana kwanta may nakabatunggo ibalut. Ibe kenda nang ongo ambaleta no kenda wanda luwe ni klo. Inda sana baga liuda, kena baga banua kena baga matentu kena ngonda ta kabatudok. Iya, liuna kena baga banua. Kena baga matentu. Sangka indo may daga na kena baga lotu. Kilati ko na ndo baga matentu eviti kasi ni baga dono na matentu mero baga maurongo. Vitalia sa lagot na kena baga banua. Sa may kau na lawan ni matentu. Sulian na dono ya. Sulit nonton ya merawau, sulit talan nonton ya merawibisere. Ya nak kau etiko. Yukenda dan senganin taurana sanoya. Dan tauro kenda merenda baga tule wakina baga dundua. Da baga tule wataka kina
Vakai tumbu-tumbu. Non da sungi rata na lubenda. Kameramen da kila. Nada bana kena rarama. E baka rota na klo bikenda. Sali bona kanda bolida mana bosa ni klo. Sanda kila tiu na klo nda baka mbauta. Koe e alo. Koe tamana. Koe lubena. Koe alo tamu. Sakila tiu ya. Iyan da siyang sara ni tarong atau na buna. Berani da mai kau mai nandino ya anda sa bolida. Da sangai mai turunan da bubalen da boka wat na kai bokan tambera kina. Da sangai da kata ikenda na kai endina na kai da sa boka mbauta rawatiko. Bukan ngauna ni saya lumai na bubale enda bangra tale sona banua. Da lako beran na psychologist. Tura asin dra kabina kar kutumai bekenda. They are good. In the vital no na bubale ngo endo na boka yalo. You don't need a psychologist to fix you. You need God. You need the scriptures. Pag doon tayo kenda, baleta na bosa ni Klo, ina senga ni na may entertain ka na nomo emotion. Kaya na bosa biko, takabango, takaban na bago tulewango, ina kauti ko tani mena kawakila, min beauty ko ina ka marani kila. You are a spirit. Spirit does not feel pain. Spirit knows the will of God. What needs to be done. Kaya kuele bona kanda da samai baka mene tiguni kuwa tatangi ya tangi ina numo tianga sini baka binanga taka na bubal tangi sini tarada na bubal na mutangi baka ndone milioni kaya chisu nandina nga ndo wisrek nandina tarada na mbula abosa na klo nga yado na ka sembera ni besau nandino ya indina gina kenambuli na vurvura. Hindi na ginabagawati, hindi na ginakanda biya kaba. We build from what God said. We build from what God declares. That's how God builds. He builds by what He said, not what we feel, whether we like it or not. God builds what He builds by the power of what He said. Kimbalo kenda na nadaka dava e kaina klo. Sakana Klo na bagawati ang balet na tangan ni kinelewa. Full stop. Salamin na bagasama na bagawati baga tangan na bagalewa. Ngari bali buong gori. Sinindu e bagambau gori because it's against the rule of scriptures. Bagandonu na matintu e bagalawa takas e bagandonu may nakoro. Inda sa may bikendar tamata bagambau na Klo. Kenda na luben ni Klo na asaan ang basamba. Na elewa nga sa elewa na tangane sa koya. Le weekend sa bulan doon makamay sindo ang madalta ginakabaya sa kilangan doon na tangane ni tangane sa kilangan doon na elewa ni elewa. Iyan ta sa may bulang ko nangunong ko sanda na tukuna pero na lubenda sa sudo nga mendo tangan tuway daw ko na tangane. Tigo na nung polo tangane. Vitalia raramusumus na suini nung isema tangane ko. Nibiya bukoy bagalewa, me kuita. Kuri bayo na tanganin, ugarong wala nila ko may na tanganin din ito maya. See, we cannot entertain this kind of rubbish in church, in the society of the church, society of God. A is A and B is B. That's the scriptures. Siya ba? Takendo kanda kalanda yali tu. Ngay kunay kenda na bosa ni Klo. Indo ali tukuna ni kenda ni Klo elo mani kenda. Kaboy tay kenda. Kenda sanga ni bisaw endan na matenda na yato ginan ranong bukawanga. Indo tukuna ni kenda. Siya ba? Buleta ni bulay tiko. That's the light of scriptures. That is what the scripture says. Asin ngay nakataligin ito ka. Nakanganda na bibukay kina. Kenda mendaran di baka tulewata ka mendaran bauta. Tapay ka na Klo. Kini wale merani mata utokin na kenda utukuni siya bagdab. Kaya ko mbimbi kina. Iya, natigino sa may wili katigo ni kuwa, sabo kay kenda menda kila. Metarad lagi ndo na bubale, sabo la itigo ya lewa ngo na kama da kaba. Tangane ngo na kama da kaba. O iko na soli ngo na kama da kaba. Kemro ni tumutumu ngo na kama da kaba wana lubemrao. Iya sana kasaba mata tagitiko. Ia nayabu ni kakedengo na tigine rosanga bulugan dua. Kaya unda binakata menda siro rawakina. Wakati tombo merenda kila
Galitauro ko ya sa raw weekend. Berto ko ya enda sana banga talangan anda bakasa mentakila iango na kai bena kata na klu. Belenda bitalo ti ni kuwa. Lebu na kanda lago durumo tuna nonda buvale. Lebu na baka taro. Weekend na bagawati. Thaba saba ti ginango na bagawati ngo. Thaba sa sangani manata tiukina. Thaba kero sandui mode tiukina. Thaba na buna sariba kinango rangone. Kabito sa mo tigo baka malua. Kuni totolo mombeta giko, kuni totolo mombeta kana tevoro. Ndambe baka mandamalu arai bechisu. Boleta na kamenda kilango bikendra tamata baka mbauta. Ni senga na Kristo e senga nindu atal na kaitiko. Meu kai tale, senga iso mbere kilaiko, mbere kila. Iko baka mbauta sana kai bola itu. Ni senga na Kristo e senga tale nindu na kai raoni tiko. Without Christ, nothing can exist. Se laurai, se senga ni laurai. Se rai tigo ni velutaki, se rai tigo ni buvale. Se ndua na tigo se ndua na koro. Ni senga ko Kristo e senga oya. Sabi ang matatambe ko oya. Ndua na baga sau be Jesu. Ni sa senga na Kristo e senga tal ni ndua na kaira ni tiko. Ni sengo Kristo e senga na vale tungo. Ni sengo Kristo e senga ni ndua na tamate ndambe tigo ni kuwa. Ni sengo Kristo na kakelenga e rai sa senga. Ia na kakelenga meraboga tokai merakambuli era tiko mbaleta ni tigo na Kristo. E na buna e na uto ni beitala nongo na Kristo. Not the emotion that you face in the house. Not the trouble about your child. When you know Christ, then you can fix that problem. Ikuwa sambil tumanda baka tigo chisu da savangara na kena daga so. Talago bera psychologist lago be kango. Baka salta gia umanda. Lago na Facebook so sa kamburaga tuyani. They won't fix it because they did not make that exist. The existence of marriage, the existence of parenthood, the existence of childbearing. Christ is that. Christ is that key. Christ is that foundation. Christ is why things exist. Kaya mbimbikina nunda kila na choni wa sendua tikinendua kinarua. Endabo tiukina ni habu ni katoloko. Tingin di bolta morong lebu renda da butabata chenua sendua dorotolu ena ibaga tegibu sambula ko kana bosa rausa tigo batay na kalo na bosa asa kalo na bos tingin na rua rausa tigo bata ko koyaongo kay na kalo may na ibaga tegibu tulaka tuni tigo ikea ena ibaga tegibu sambula na bosa. Na bosa ngango erau tigo batagi na klo. Kaya na bosa batati ngango sa klo. Wasa mataka. Sa letul. Siapa kata? In the beginning was the Word. Pre-creation existence. Semberan indora kasambuli na kangasatiko na bosa. Semberan indo na kalaurai na labasatiko na bosa. Semberan na bubale na labasatiko bosa. Semberan na matentu na labasatiko. Semberan indo na kabango laurai na vale na labasatiko. Nimberan indo na kai rai na kangaitiko na bosa. E na ibaga tegibu satiko na bosa. Sambula na bosa. E na bosa ngo na bosa bakirisi na logos. Logos, lao nga osa. Logos. Na logos na kinimbalimbali na nona tatandra na klu. Na nona vagana nanu kina nona nanuma na klu. Siya na kina posaroro ang nangunungo. God's master plan. Before anything was, before anything exists, God's master plan, God's logos already exists. Kay kabango iyo nakalonga ngo na bosa ko rawa ko atiugin na bosa now kabango ni sa Roma itigo bata sa rua
Now, the word now is or was with. Sakila sa apakaraule rua siapa laba? Dua sarua. Ningai ato mai na utu tini dengu bikoya samai kalau talo kwangu. Word with God now become God. Ya, dalis mandai muria mendarani rai dan ada apa kapan kalau ikia. Merani kai bibu kai pikian dan darani mikilan abu bali. Ena matatang abi ko na abu bali kewa lakorawa mulai rai damai nalaba ea kapan kalau nimbera ningai rai na bura-bura. Boleh tanah Kristo ngo ninda sabuli di koea matai menda kila. Odeo Kristo nimbera nimbuli na bura-bura. Ibeo Kristo, se na Kristo ni sambuli na bura-bura. Kene katolu, na Kristo may naibola ni bakatihu may ato sarabi malkai. Traba, na Kristo ene kospeli, no na may bakang bulay kanda. Se na Kristo ni bera na kaubeltai. Traba, na Kristo ni saado na tuda katale may namate. Na taunda ko ni kaubeltai, saoti na kaubeltai. Traba, na Kristo ena non tangaw na sarangango. Okay? Samate ko koya. Satu da ketale. Sangkalila ko talmay. Ni sala ko may ko koya. Kung nakin na ba madalo sa may wili ka tinggo na Efeso. Ni sa may tigo ko koya bura-bura. Sa seningay may tigo nando na vale. Sa may baga tigo-tigo na nambulendo na tamata. Ray namanda. Sa kenimbal-bali. Siya lewa siya tangane ng bula-baka bubali. Sa sengatal nindua tal na vanua oi ko nang gai raikina mo baga salataki ena kandon mo dakaba sa maimbula saranga veiko o koya ga baga buna na kenayado na kasayado sebe kadaba. Make it that simple. Sinu somi bondo sinu wasanga mendua na credit ngai ngiri bendua. You talk direct to him who lives in you now. Irongo diau ena sina ni rongo di koya ke o kauta tuiani kona kau wakila tungori. You cannot come to God emotionally because you won't hear the voice of God. But to kome dalago mai buan, de sin lago mai nakanda raida, en dalago mai nakanda bakambauta. Dalago sin dalago mai nakanda wakila, sin dalago mai nakanda lago drumatiko, en dalago mai buan yo koe na klo, o koe na sauni taro kedenga, o koe na wali ni lenga kedenga, o koe tu buan nakage kila koe na ka kedenga. He knows that. Kira usah tulsa ngabulan bagi na ni Robogawati. And I was arangango this little small what we know. 30 years. Okay. Very small. May nakain don merani kilai. There's a little degree of the knowledge of this. We come to know. Because we only live for 30 years now. In marriage. So where could we get the rest? It's in Christ. Right? Itigo bi Kristo nakakelengo. Kebaka esenga na Kristo ena senga na bubale, kebaka esenga na Kristo ena senga na bogawati, kebaka esenga na Kristo ena senga na bogatumbukawa, kebaka esenga na Kristo ena senga na indone songolotu, kebaka esenga na Kristo esenga na kakelenga. Buka sama tangan na bosoya ena ipiriu. Kitungay la ko talibede. Ena choni ena bakatakila en lamongo ena ipiriu katigo bekenda enda nambula bakata boko kenda kenda baka wele takango ko nambula lebungo ea o Kristo ea nambula kanta tuni tingo pita kama ni choni megitungay la ko talibede. Where else can we go? Tren ko to sa mondo la ko tigo bide ena binga una sauti ni adobe ko na berebere. Senu kango mo kuningiri lunzon. E utara tingo mbate bunga nga una lunzon sa ndawoti merona singo nga ingiri je wala ba. Sabi le malumo bagilai.
E na ngauna saranga o dhonro atu kina, where did you go? Tala ndau lawa bei. Fuka bei kenda dole ba malumu rutu mandan ambilo me malumu tu mandan ngu presa. Saya ngasih ni ba malumu binangguri. Selain bida mandan ngu doiri na palni tarala. Sini bei buke. So kamburanga na Facebook ngona kasaya do. Bida na kena posa da. Sini bei buke. Le weekend sa kila na do da kawa siapa kalab. Na numatiko o karistongo ko na bosa. Ko na buna ni sandau ya do weekend na berea e ndau bangara endo me bosa weekend siapa kalab. Ke seno bangara iko mendo mo bosa kina. Me bosa mai vi ko iko mo bosa bindua. Ke senga o bosa tu mantanga siapa kalab. And that's natural to a human being. Tu ngabango nda bosa tu. Kira tu ruel mai vale. Ang kurang tu kau ni bosa tigo. O bos TV. No, I'm talking to myself. Oh, that's good. But you have to talk faith. Sabu tu sana kana bagam bauta. Yo konda betal no taga tingo ko na bosa. Ko na bosa ngango kana kalau rara masarmai. Metawa sengo tawa sara. Lawa dagi ana gestu rango na wai. Hado bakakina. No waingo mesrega me na biulu ni banua. Me baka sulu me na biulu ni banua tungo. Ke na mbole tungo na do batagi na bunikau. Ora bunikau ngo me rabo buan rabo sorenda me baka ke na bi matangali. Angai rai ko maliola ko basine tu mantana kau ke na bi matangali. Sara tiu merda li mai. Sara e bosa tiu ngo ko rangai mbambasi ka tiu mai. Baleta na kaya tiu ko ya. It's in the master plan. Before anything was, it was already on paper in the mind of God. And without Christ, there'll be no existence. So he has to speak out Christ, and Christ bring things into material reality. That's what we are dealing with. Na kaindina na bimbuli, hindi na bakalebu bikenda. Yo kenda na bunga ngauna, and the siyan indo rei doya. Sandau totolo sara na nondang bita kanaka. Kuni bita kalebu naka. Sindo bikenda ngona dagi takarawa. Na nonda bibu balinda susumay kina. Ilay sara na kainda kila. Siapa kalab? Iyan inda samay kila na klo. O kenda menda baga tito mutaka. Na nonda kila na klo. Nonda bulida na ngone turango Chisu Kristo. Menda kila koya. Because Christ is the total knowledge of God. Without Christ, there is no knowledge of God can be revealed. He is God's final revelation unto man. That is the Christ, the Logos of God, who came in word form. Logos. Logos. The Logos of God is the master plan of God. The Logos of God is the intent of God. The Logos of God is the blueprint of God concerning your life, concerning your marriage, concerning your existence, concerning the challenges. It is the book of solutions in all the troubles that you go through in life. Christ is that God created. Sembarang ibaga tigibu sati go koya. Ya domai ne ibaga tigibu sati go koya. Nisa walai ne bola tambu sati go koya. Boso koya bertuna tiche pele ne singaya. Chonin na kena wase lima tiki ne tol sa bulga diwa. Dono buliga na bolongo dono no mundo. Kunia kina na bola ta mundo na bolongo satu kunia nga. Satu daga go koya. Sota be tiki roni lalar tu lago ti hemeo. Kurambu itu ni saya tu daga tale mana mate. Sangai kabango koya. Nrau sa sesewanga. Nrau sangani kilani bol tambu. Sangai kau tirau ni bola ni Moses lima. Kau tirau ina same. Kau tirau berna profita. Sangai magatagila berau. Ngo kede na kanrau kinrau ataga tingori. Sabolai tingo. Nina lago main lubeni tamata. Ena masho tabango. Ena mate. Ena ngai tu daga tale. Saya tu daga tale me bakanga na kasabolai. I want to declare again to you, all your prophetic promises shall surely come to pass in Jesus' name. Sabi kataban ni ababala tiga ni bubalangori, au sabi akayan dindai, ena beisau na turangori, ena beisau na maramangori, ena beisau ortunay sol-soli. Sembaran ni tigibu na bura-bura.
Koe andale kila ki ni tigo na tamana le bana genal tambu. Sember ni tigo buna ura sa seta karawana kalowendo na sistem ni buwale. Yana buna. Merawan imbasi ko mayo koya. Merani nda kilau kenda na kalongo na kalonga ni buwale. Kalonga ni bewe kani. Kalonga ni mbula bagay tiko-tiko. Kene mbale ni salenga na bewe kaningo. Sanreve na kakerenga. Sanrava na kakerenga. Sanrabun-rabua na kakerenga. Dami tu ni kuanda bagan dia takan ndabi koro tunggo ndabi tiko-tiko. Sarambula nangga sere tei tunga ya sani koro. Ko sarabis tu ni ku noose na mbul makau ke na me ke seng sinur kaya laga tugina. Sara kayo na tigo ya. Kaitei na bunongo sa mate mbalet na dava. Sa mate na bewe kani. Ina singa tambu baka dilo loma tu na seri lotu. Kabango Paula be Timothy ngone muri. Sana rokanga baka lotu. Ndomo baka lotu. Baka sau baka lotu. Giri baka lotu. Ia na bewe kani sa senga. Having a form of religion but denying the power thereof. The power within the religion is Christ. It's relationship. Sama te koya sandraba nangele, sandraba na waitui. Sanda naliboli maniwang amay merangay bulang-bulang gele. Yor nangase nangunea na budia sinay tunga nandalo. Ya sani korea elabeti may kina na ubilelevu. Ia nangunungo sandaran tumbong amay na woni kaile sa asekan indona kangay rawa. Sandraba na sasanga, sandrabun-rabun ng bula, sandabe imbitaki, inda segante nikla, kenda leswa lang abe Kristo, baka leswi may nakakerenga. Sarong atu lebu ni talnoa, lima sulagin dura tigin ni benua, ado, baka leswi may nakalo. Sa baka taon di tagi nabewe kani, irong diaw, matagan dinday, nabewe kaningo, na kenayabuti ko na buvali. Saray daro. Yan na muna na meda na sangani vengu. Mena baka sangati na buwalango me kuretaka, avalata, na baka sangati okoya. Merawi kenda na baka watitiko, menda tabayaya. Menda koni reida na kalo. Sandangay bay raitu na mata baka tamata. Ivalelotu na baka ni talibi kenda na kalo. Saka tunay sol-soli. Lebih masulay ko rida ng bulan na tamata. Yan yata ngay vale. Sanggain raw lay sota tunga. So kayo makatataro tigo isa. Le masulagi rayaram bula. Isindo may reklana nung kumabuot tunggo. Isindo na may reklata nga. Siya ba? Bata na nung mabuong ko rin na nung dingin-dingoy ko. Sinilailang ka na ikaw na numatiko. Hindi binakata may reklama. Let me talk straight. Siapa kata? Telepon ngau sandaru pa kami mene apa kalebu. Kona kanta pakila tu menda tangi be watiku. Sanga yuko mo tangi sa trai tu ni siro ni kalu ni besinga tolok. Tangi bonu ni sabaya, bonu ni saba. Siapa kata? Kanggo pakatu endo na kulidun rudun no saba bele titiku mai vale. Sanga iba sanga na tangi ni sa mai balotu. Sino ko ya? Kende ba ndanda ubuking gele pa kalebu. Na kalau ndabi talno takatiungo ko ya nraki kerenga siapa kata? Nraki kerenga. Langati una serea. Na nraki ngo cisunga. Siapa kata? Nraki ngo, nraki ni tangi lamba, nraki ni senga naka, cisu tiunga. Balet ko ya senga langani balet no masu tibango cisu ni bako boleh sengai. Ko ngo nangauna rabanga kadiva. Cisu salenga da kango usapa garota me samba si kamai. Kaya. Kati bango polo bermai kolos was tol tinga vitu. Na kakerenga ndo da kava sendo kitaka. Me ia kere ena ya dani ngoni turango cisu karisareda. Kakere daka. Kakere ndo kaya. Me davuti kadagatiko. Enayada ni turanga go Jesu Kristo.
baleta ni daka e na yada ni turango Jesu Kristo na lenga tau doko na tabi mate kedenga na te voro kedenga ko sa de se davan bonu e toa kina era tegi nduru tau doko e na yada ngo e na yada ngo sa solive iko vata ke yauri ndaru sabaka mbauta na kalau mendaru bagaya ngataga ga matataka na dabanga bagambamba nondarumbula in Jesus name it shall be settled, it shall be healed, it shall be done, it shall change. Kende bunga na ngauna dabi na kata menda sarai de sarangan ko debe sengai tau taura na ngauna me adone bisau lawai bodo tino buru-burungo na titei te avango ananggali singa vida ngai mbasi ko mai sangai warra kati ko na ngauna merau nilai tata musuikina siapa kata tasakila wale tingaya ia lenga ni siani lutai kenda na bagambauta lutai kenda na kanda wakila and da ubina kata mit saru imbera na kango e rau tir na ngone meraka iti ko bikenda dedi haru imbera na kango wait endo wango learn the process. If there is a promise, there is a process too for the fulfillment of that process. No one can skip. Siapa kata? Kabe kato kasamu no binakata mo lago duruma baga binaka. Kaya buah. Nakau lago duruma tiko kunibangata na kau wakila. Fakangata na bosani kalau morongoda. Endo ngana sala lo mabinagi na kalau na bagambauta. Kesa senga na bagambauta. Sini kau kaya kesa senga na wakila. Kesa senga na bagambauta sanrenre sara menda binakati. Yo kaya sabia trova na kalau. Me bagambauta. Bati tukuna tal na bagambauta. Nisa bula ko kaya. Sandau somira talenga bagian dua. Era sandau baga sanggarai koya. Sarai. Koe somira era ndau baga sanggarai koya. Kende bunga na ngauna indala ko mai buana kalau enda kau tamai na nonda rai baga tamata buana kalau. Rongo diau mi baga saltai kenda. Koe ngori sana tomin roni utu tunga no masu. Sena kena bosa rau-rau mbeka ngori na baka tuku-tuku baka lusinga una ni ola ko mai Jesu. Kabe tali baka tongo do Jesu na kakedenga. Ni osala ko mai buana kalongo. Kau tamai me rai mai kai Kristo ko sa tudake. Ko sa tudake. Le weekend se bagambauta tiko na Jesu ko ya tayambe boli enambatinin rano mai kalili ngore sa wanga mbera sa robondo katiko ngore molesta le rono dul bada nan bagi sauti ngole Jerusalem in rongole sota kina. It's not in this house, it's not in the scriptures anymore, it's gone. Kangore sa sorbaga ni balbala andela na mai kalvari kangore sa lago yeli mele somai kene balbala satu daga ko ne katulisinga ni satu dake. It's a different Christ altogether. Nambalabu ni nonda raida tigo na chisuya. Oi kona lawa bata boli ngagi na nomo idolodola. Ronda katu nangilosi beretoya sa senga ninga itigo ike kokoya. It's no longer the one that used to follow. He's not here no more. Kwa satuda kena kendra malio na mbula. Kendra malio na mate. Satuda ego koya. This is a different Christ altogether. It is the Christ after the cross. Kango sirendu ngai baka mati koya. E baka yang ona tinga bata kemdo. Sa siren ngai mate. O mate mandangan lago mai boy. Midano na sulu. Sarere bai koya tale. Ia na mate ngoni berna kobela tai. E rabakoti koya rawakina. Ni satu dego koya. Sa sarere bai koya na mate. Sarere oeli. Sarere na tabi mate kedanga. Sa sengatal nindo na lenga ngai dedere lagi buah. Inta santa ulang atatigo siapa kata apa? Inta langa tunga ambatin rong binaka. Imen da kilandi na kenam bimbi siapa kata apa? Kau tak kede mai buah na nomu lenga. Ia lenga kau ngabici sueru na kena bola ko na Facebook. Lai soba tu vei nau na makete ha.
Soba baka bos sengan ni taka ko lako talebi karua ya. Sengai na numu soba ike sini mai mata kino ko angor na tanging gori ni rosa ngai ke Kristo endula bakan dua sarang bakan dua sarang tau mundu. Let Christ wipe the tears and you will cry no more. Yield that pain to Christ. Yield that pain to Christ. Yield that trouble to Christ. Reida, nay nakingo, reida ndo nanonda vidalati. Kona vidalati sutaba tingori, sangone leombeka, sando na kana no mudrumi alo tambo baktotolo. Sa robo. Sangkai tegi bunga bango saba kilana kalu. Yo tingo may baka watsar. Yo tinamatay nimbong iya, kaya ramatay la yo bakila, o alo tamundo bakila tiko sa el. Saray na. Kabe ko to kasam, sa may bulitan ko tudag talmay na mati ko. Sembera na bakawati, kaya pita lay berita kan musiwa. Ndola pa nang musunikan ko dito ko laman doon na koil na sulia, rayda. Tandaw tuko niya lotakan na bibaka raw tagi ni Klo. Ko talaga nga, siwat si Star rawakin, alaw may. Haraw menggo. O siwati ko iti kumbatin ng daw bunaw binaka, siya makata pa. Iyo ti manda na matinimbong yung kay kilakin na ese lakataka na bunaw binaka sa senga. Lebi kentang ko ay kila, siya makata pa. Hoti na numuyan ramay na mata kaya. Sabi ka tataro sa rangap. Ya unang-una yung doon rin nandua may umaso. Kaya ko siya nga, sabi ako nakalo kung kasi nga yaw muli maso. Yung sista talaga, tanggalay ko ito ba ko yung moda nga. Siya nga, yung rin nang una na 2002. E atotol na nandra may quiet time. Ngunang ko siya nga, sabi vakilay ko mando kaya. Karani o tindo na bulang kay makutalo ko may quiet time. Siya ba ka Iyan yung sanga ni kila na chisu sa tulake o nadunru. Ubi butur serano ko ba mo tagi maramo ko sinikila na may modulu tu ba nanu manungka yan raw na enava na tulo ka sangay. Ko na garin rawalu. E bireido koya e baka ba na Kristo beiko. Sana kunero ya sana gayan ratale mo takailay. Au saray do na langi-langi ni chisu. Toko na matenimbo ngo na tobli ko sabag lawa to iturang aboto-boto ako ngo. E maramakaro-karo to ko ngo. Right? Natarongo. Enda na biso ta kapag na kanta bakila. Kabi ko to sa napakambauta. Iyo sano to rawa. Okay? Koroni dan kana wanse 5. Kinitin ka ba kabango Paula. Saraway kito Sara nalolo may Kristo. Yan doon tinibutan po ko. Lo paulang ko natamata ba karerebaki. Daw ba ka matamata. Sabi saw, koya na non na drilo koya, nindo na tamata biya sorya ranggelay koya sarang. Koya ko tuwa na gino koya. Daw le muri chone mari gen kono. Ngone baka tumuraraw ko ngor. Imuri ningalay bola-bola tu ko bertumay korni na koronnoy bol ngay kabang ko isa. Sa may raydan ko na irere kay Kristo wasang at ni kunea au sangay bisaw. Tuno kan doon ang unang palabra na ito bunaw ito raydan na taka-taka katulo ko. Kito ang daw raydi chisuti ko kaya lawaboli bata kira to nalitin ko ruwa. Kay muri ko ito undol na tamata. Iyang go sabi saw tinitinagaw no kay kabang ko. We no longer sing Christ in the flesh no more. Because we have sinned. No longer the incarnate Christ, the Word became flesh. We have seen now the Christ that is rose to life and glorified. Yan nakakati ko na tingin na rosang abulugan dua. Ndo be baga malu-malu mutaki baga kemendo sande wango na bumali. Ena rerebe ko yung utal na tagatingo be Kristo. Ngo na kenayabu. E sang ni rawan indo na tamata. May baga malu-malu mutay ko ito nga baga tay koya. Ena numa nga baka tamata, siya ni saba kawati, na maramang doon may baka rongo biyaw, sangay. Ya, enrabusa kulu-kulu niyado. Baleto tamatang go, siya lewa sa tangane, erawa ambuli ruwa-ruwa, meraw tauto bata ka beudu nga kinaklo.
Na kanga rau ndindui na ken rau model. Kanggo tangane, kanggo me alewa. Kanggo e maroroa tio na kato ni sorni kau o kanggo me na kune kune. Kanga rau ndindui wal tiang ina ya. Ia ni rau sana mai mbula tiko, me rau mbula tiko e na rere ve Kristo. Ea na kena ki. O ia lewa e na baga molmolu mutagi koea, me baka na i songo lotu, sa baga molmolu mutagi koea ve Kristo, ke baka e abutagi tiko e na rere baga na kalou. Koea, just that simple. It is based on the fear of this Christ, the reverence of the Christ, the respect of the Christ. E abutagi tiko e na chisu, koe sa mate ka tuda ke tale ka baka langi sa mai mbula tiko biyau. So as we live every day, I direct what I do and what I say in reverence to the Christ that lives in the inside of me. Sini taka tala tiko na bukunin doon ka. Hew na tangane baka rongo biyau. Sini pia baka rongo biko. Nakati mo ko dio iko. Ya kana bosa ni kalo kuli banga takadala. Santa may banga taga bakayangon na boso ni Klo. Sa tukun iba matatatiungo, submit one to another in reverence. With reverence. It is reverence to Christ first before I can apply it in my marriage life. Yan na kinatakadak. Kemni na lubi kay mami ni sanggay sa sangat ikaw ni Bogawati. Kaya bulida rawango merawan kilai Kristo bukabinaka. It is your revelation of Christ that will help you, girl, to submit to your husband. It is the revelation of Christ, husband, that will help you to love your wife as Christ loved the church. That's how it works. No other way, brother. No other way. Ranyon dambe baga maramba baga viti so teginduru sedaba. That's not respect at all. Respect is when it's done in reverence for Christ. Ya na punen tuin tuikina non taboro baga ro kenda. Ke duru me kenda na India no walo kana mainduri tu. That's respect. Be kento enduri to bombedia se baga ba. Kangor sanduri tu ya badri ka India. Sarera. Kenda to mo la mo sa me lokin to kendo na kona. Pada beka tu kan ni balik, patol saya tu belako. Ada bang kita kapa? Bina ko kain dia sare di tu itu lebih lako itu pasal vivi. Reda na lenga ya ni senga ni va Kristo takin nondam bula. Enda bimbedi. Enda bei rei di sombu. Enda bei rei di baga mata-mata. Enda bei bubutaki. Rei di tinan ratu nangon ngauna sa maresa kina. Iba kangan na bona ni rongo boka. Ini satu sa ngauna sa may overweight. So libang garay ko na lasa itumba. So iba rongo tiyo menikua. That's what you are doing now. Dabi butuni, daray di chisumanda. Nindaray di Kristo. Se tolo maresa, se sa may lebu-lebu baga sivia. I didn't see the outside. I saw the eternal. The internal of the person that I love from the beginning. True love focuses on the inside. How do you love your husband or wife today? Are you still remaining the very first day that you saw that girl or saw that man? Sa samay bisaw, sa tuwer nangone, sa tuwer na magumbunda, sa may lebu-lebu mbeko taman na tunungan, sa sibi po nanunungunan ko na. Sa sakin mbeko may nanataka, uy kung tamo ni ko yung balat na paycheck, there's no love in that. Naloloma indui-indui. Kaya min dapat tahu tak I didn't love you because of a piece of paper, whether a master's degree or PhD. I didn't love you for that. I didn't love you because of your money. I love you because you are a human being created in the image and likeness of God. That's how I will see you today and forever. Ya, kung imbal-imbal ni Vialan kami nakabatikin. Bulo binakatoy mati. Yo kaya sanga bibisaw talaga nga. Siya ba? How nang tumuni ko tigo may adobo no sasalulu.
Ene sanga ni be sauna nongu reivi ko. Bale tau sini reivi ko ne kemi reiringo. Au reivi ke tu ena langi pagalebu taki. Ena be singa kedenga. I see you from glory to glory, strength to strength. It has to be based on Christ. Kapi ko to kasamu. Merarama pagalebu na nomukilay Kristo. Nilabatan lingamu ni kami ni kata na marama. Labatan dake. Dikali sare dake. Merarama pagalebu. Na nunggu kilay Kristo. Merani binaga kina nunggu bubale. Kami ni kata na turang. Labatan lingamu. Kali sare dake. Merarama pagalebu sara. Veyaw na Kristo. Mekila nunggu tutu bagatama. Ena ada chisu bagat sausaw. Bukan ngaunan tabaga saurara tagir na lubenda mertalay roro bikenda. Beraw baga laban da sandro ko bokenda na Kristo. Iya. Ngon kana bubunon do sintaray usataray ngo. Duindui todo kana kandan daw endada ka na kene wala duindui. Randonu kedang gore. Yorngoda. Kena ya buka itu kan ingo, Seondro le coffee out, sele weekend out. Ni sangat ada bagi Kristo. Awak tinggal main coffee out, kamana balen royal mai. Gore na kena wale rada kaben dona mata. It's not the Bible. Yes, abi buka weekend saya kata. That culture did that. Kentone itu ke isin dona coffee out. Singa talindor tangan lelebay roboli katumbaleka. That's not Fijian. It's okay. Tu nanggas ortu dakabangan kene wale babol tambu. Ngone lewa susungi baka pinaga tunga mai vale. Bolivia koi mekilana tobo, Bolivia koi mekilana tali sasamai. Kaya Bolivia to koi. Right. Na watina kay vital nga kinorota batigina. Right. Ana kinataka ngone. Sabi sa una. Sabang kangkaro dorbo se ngunung ko sa amberata sabang kar mongone lewa. Tapi sa una buru-buru se bala. Sekene wale daba. Ni sa senga kinare boy Kristo. Saran ka kenga. Tali ngali tumberi tuwe ruana bulo tambua. Mola kobi kina baka banua. Na bulo tambuang gore senga ni kau tamai enduana binakan di bakawati. Ya samana na ngaunar sambulo kina tukanda. Ngaunang ko sandua tay nakara binakatan lubenda. Ngunang ko misabi sa umbeka. Kaya may tarong ito doon na moto ka sa akil ito mo. Kini wala talaga asari dito mo. Kita usal ko ba't ko may nalwem do. Siya ba kalab? Yan ko singan data ka ba? Nakaw dito nga nang batinita butong ko. Kanggo rin batinika ito nga. Senga sarangan indo na kalaylay. Na may buke na non roba ka wating gori. Samana non tungaw na. Siya ba kalab? Kento na sa bakawat ni berda Dios nga bula mana pikento ya mana bakal lebu sara bita na batin tabuto no itumberi tu ya yan nga unang go sabi na kati na uluran di metaw mendo na wang kadibola ya sana mana bakal lebu tigilaw ko ya ni tawring go bolin do na bali do na motoka sara rawa sar yung batin tabuto go langa may momo may kereta lakal ni rurua. Ako mayo karuang kiri mayo ko mengimay kau ta. Kan tali bato kaya. Yarto la ko bika ngiri tol tentu na yaw harin law may. Ya nanon tabi kan sini kim balira. Pinaka juga. Ta sangat ngo men tabi suta ke sona kamera ni Pak Kristo sona kan tata kabetungo. Pakam bimbi ninda vosati ko na bubale nei chisu. Tandono merai pinaka saren tata kabana kana kabo ko panua. Ntarokoban na lobo matin tu sanggay may dokain raw na baka dilo masara sa ikaw na kena baka luto. Wasa mataka sa tibo tu red carpet sanggay kau ti ko may nangon lewan mo ta mo sa may sereki. Sanggay mi tabu ti tango no rovosa ni ala. Kena tali raw la ko may nawekar sa sanga may meramay tiko. Meramay bagan din nataka no raw sa may baw di bata tangani gene leong go raw sandu nga. Yan nakalo may loma langi sandu na kanon na maki. Lain-lain orang nana magi naweka, tarakaraku tu menaweka ngayan, kangan doyangan di bisinga. Sona imbe, sona loko, fridge, kongkong, kalai pa ya.
Ena kena na bulongo. Yo lo malangi. Koe ndo tai na kai nama katiko. Vina kato koe. Ni rai de le rua rau sama induri dango. Sa rau sama ida butu tunan rau bosa nela. Ni rai tu na kaloma lo malangi. Sa rai de tigo na tamana na luvena gana lo tamu gana bagawati ngo. Ia sanon dai tabi na bagawati. Ninda sadabuta oti na bosa nela loya. Nda suicho kenda ve Kristo. Ni bagabuli di kirau. How we can produce that kind of marriage that portrays the Father, the Son, and the Holy Ghost, because it was that become this. That's the basis of marriage. That's the basis of family. Baleta na kaloba tay koya. Aseta karawen do na system bagayalo. Nimber ninga may bulat mata bagayango. O kenda mendangay may baga. Ndanda muria na kenoya. Hiya sa kenda bulawe kenda na Kristo. San dindui na mata-mata, dindui na kene walawale. Na kene walawale is nothing. It is the foundation that we are talking about that matters to God. Whatever works, when it's based on the Christ, our reverence for Christ, that's what matters to God. But na ka namagabi kenda na clue. Nonda bula baga bubale, may lauray kina na Kristo. Taranta na biya tarongo, yan na dapat na nagini bubale. Napakanduriya na clue. Reda na kalau na ngauna, rato sabi talo tayo kina blueprint na kamera tu biya kaba. Sangayado na God who is Elohim. Me sabog yo koy me father. Sa may father ko sa tama. Kembali ke sa tama ko ya meti ko na luvena. Yana bunu lo mikin na bosa. Sa may tamata na bosa ko nga kalu ni sembera ni bagatibu. Sa may tamata. Sangayado kina tamana kena luvena. Yana bunu lo mikin na bagatumbu kawa. Ni kuan menda kilatiko. Na bagatumbu kawa masu sa senganyo masu. O baga mau senga. Di sa mo de batangan dura tangane gene lewa. Sa mbasi ko ngo. Ya sa sulira tu kenda naturally. Yo kenda non dai tabi yo kenda. Menda bulido kenda na dava na kena idagaka ko e vina kata na kalu. Kembali no baga mimbita ka kenda ni kuan na tumbu kenda na baga watitiko. Matai kenda menda kila na kena sa kena ya boya usaba madal takauti. Na kakadenda da kabatiko enda be baga malu mutaki. Tangane be lewa be tangane. Be kenda na songo lotu ya na kanda da kaba. Enda da kabatiko senga enda buku talindo na ka. Enda buku ni nonda rokoba ndoka na Kristo. Bole to kwenga e baga buna me ado na kakedenga sa ya do ina nondumbula. Nonda binaka, nonda bisau, nonda butuniau, nonda rawaka, nonda labeti dake, nonda saraba na bikato voko, ya na kada kaba bikenda, Kristo. Koya bimbikina, na nonda bagaliu di koya. Koya bikemni na marama, kati unati ngo, muni baga malu mutai kemuni, senga beira kedran tangane beira ngana wati muni. Nireveu mai na lubiki mami. Ke sangai mai date tagi ko tigo ndono tangane sini apply kina tini botam go. Ingo embale tangana baka mau. Watimu. Indu ndo solai kofi ole tanga ngo ndo sangai vital notiko. Ndo sangai prepare tu ga ni medo ndo sangai baka yo ndo baka mau. Ngo ndo sa baka mau watikina then that scripture applies to you. At this point no. Tuko no bo ngo ndo sela beki lai mandanga. Na baka malu mungo re ngoi taka ndo sa mauti. As the scripture says, ngau nango ndo na kai bedalati au na beautiko. Ndo sa kai vital notiko, sebe that's how we make the deal. But if that baka na deal ngo, it will end up in no deal. Sebe kada ba? Sangkan ndo itini kino balle meseral taka talin ndo deal bo. We don't need that. We need something that is concrete. We need something that is established on Christ. Merawa nindei kina na vital noa ndei kina katolog. Yana kena kitiko raida rongo dia au tinanda to nangone. Ni na seni rawa to ikongo. Ina seni rawa talanganyo empata ka bingone lewa. Raida. Ni orai di tamanda to nangone tiko pakain do nang bulu makau dundru. Ngone lewa talanga na rai di tamana taltinga as an angry bull. That's how we transfer perception. Meleta, deklati we kenda marama, kenda libuda kenda kanda da utuguna, siapa kala?
And average era kana kena dau 15,000 words ka dona lewa. Dona singa. Tangane rani bitunga se walu na undulu. Ke basa mataka, o kendra kale ngabango we say something. Taka ngabango say something. Kona kalai krea, the girls pick that up too. The boys too, because they learn from us on a daily basis. Ngai maternity ko may bakalebo tamarato ngoni sa berto lotu. Sa lakolango sauda, rai den gelaw man turango rin dusyo man rabe kata-kata merani bibutun. Sa narongo to ngone lewa yo okay, eu tele jole bagawati kana bango. Ono suita lewa kata-kata. Talo taga tigo rotu tueni dona marama laga mai na pafko. Erndo rai tigo ndau robole be bala ngabe mala to logo babiotini. Sanggai ndrongo no kadibu ko tueni sanggai mai batorinko. Sanggai nanuma tio ko ni kene bala-bala ya. Veira non rai tigo ni era nanuma tigo ira ni ndone tobo lia. Yo sista be ko e sukalolitiko ko non lau mo kutiko ya. Sanggali terongyo ko ya sanggai tuna. Bale ta warai da talanga ni ndau da talanga be nonguna. Ang ndau rai dira robi mo kubango robi di boboki. Au sama ni tingo me au e bango na bakawati. Kresinga sangkai me buki kino ka me sang. Ingori na bakawati seranga sanga ni bakalu patungori. Kan sindrom de me bete muri wabu itu wangori. Tu na kini tak tak ndam ndabe tal no ka to longo. Pa ko benak tak. Tai sen lenga to loko e tinga na kini wali. Sangkai me rokadi me babe tini ro sangkai me buki. Sare e ale buna kala tunggu baleta era rai dengan indo yado sarna no moira ni batal tungangore kini buki. Ko mimbi kina bikenda na lomani ni songo lo tuni Yesu Kristo me matata bikenda na kena ya bubakalo ena seveni ro bikenda menda tina binaka nda marama binaka bagawati kebaka e sengani titombu sei ko ena nonda kilai Kristo bato ko saranga na titombu na kilai Kristo ya na kauna mai dakava wana watimu mbaleta ni tamanda tunangoni na ulu na mrobu wali e batal ngakina bikenda tangani e sirenda lomanan dina na watinda kanda da kamar kando no menda da kava ni bobonde ana non de clay Kristo rawa na puno tagi Kristo ike tini bunongo mai na sel mai na zo rawa ya e membula tagi na Kristo ngo e na bula baga tama sini da rawa ya padra kai bola itu bango mebaka salomana na Kristo na non songo lutu asa soli ko kine au kalibari Fredi bekento na turanga, bekento na tama. Nisa rarama bekento Kristo, you are ready to die for your responsibility. Sedaba. Meleta na kau raida tiko sini butaki, and na vidalati lawa tingo, you see through the challenges. Raida tiko iko na blueprint ni kau bokam bauta, ingo enado, and you walk towards that until it is fulfilled and come to pass in your life. Kembali, weekend na tangani me may binaka na maramongo, me binaka koya, no na may bororongo, non day tabi tiyo kenda, it's our responsibility. Sulia no nambula, vaka sava tagi koya, ndere koya, ena waige no vosa, miado me, kauta tala may bua, nakasanga tiyo koyango, me rawa ni presenta ka tiyo nga koya. Endua na marama e sengani to winduka se sasaluiluki e rawatanga na Kristo ya. It take the revelation of Christ for the man to do that to his wife. If there's no Christ, no amount of education, no amount of experience, we can live that way because only it's possible through Christ Jesus who dwells within. Yana kanda bako binabinagatatiko na Karistongo sa may mbula bikenda mesanonda mbula. We are not just the carrier of the Christ. Christ is now our new life, the new creation life. Sangalangan nyo iko na tama iko talangan na tina. Wasamatango, Christ reverence Christ to each other. Christ reverence Christ and how we look after the children, how we speak to our children, how we build up our children. Kaya, tiyon tara pasang itulit ibang ko, weekend na isul-sul, meratali roraw. Tungo ito na ibang roraw, kau tamay ng bulan hindi, ibang roraw, sulit kumay. Hindi ibang sa mata ka, iraw baka daba merangon ibang roraw na lubenda niyo, kenda mandang abot ay kenda. Ito siya nga tiyon ni rawa,
ni roro takana kalu na kanda kaya kena kanda la kaban na bula tiguna bising. Good parents always produces good offspring. Raida, ndu tunay nagilebu ni kalu. Ena bakawati. Me ado na baka tumbukawa. Me rao ni mbasi kamai na kawatambu. Malakai wasi ruati na tinikalima. Mundo baka sudu mamai na kawatambu. Katan tinaya. Isinga ni bina kasa vati kem do choba ni do bimbiu. E vata na kalu na bimbiu. Right? Na bosa menda da buta me bosa ndonu, me bosa binaka. Na bosa metrada ke nambula. Efeso wase vati ni rosa ulu diwa. Kula me ngusu mundo wendo na bosa bela bela. Sendo na bosa e bigara ka somo nambula. Na bosa mela ko mai weekend na bosa trada ke nambula. Dakila tio kenda na bimbi non nambula bakawati na communication. Siapa kata? Kaya bata communication. Tapi tala noa. Nabi taratara. Bitara-tarang go etolo na kena wa pinda-pinda le, tiwa na kena ndada buta bango, tiwa na kena ndaba karaitaka, na kena wale-wale. Ratakaba na lubenda, tatakaba talango kena renga ni matanda na kabango na kena ibu-ibuki, endo na kao biya tukune tikumai. Okay? Sa hanggai koya pasente sa rira, say koya na bikanga ndaba kaya dora. Tukune tikumai endo na ka. Iya na kaya binakatitiko, kenda menda vital no takapakalibu. Raida na tito mo nung tabitan lo tagi chisu na nung tambula baka bubale na kena binakaya. Na tito mo nung tabitan lo tagi chisu mbale tan ratareda kena lubenda na binakaya. Paimbal-bal sa lugar ruti kineo no katibang gobi kenda tumbera se baka bulidan ng ngone na salan dundo no melawkina. Ni nang kasamay. Rido kenda ng dambe tungo enda baka bulidi mai na nandavali. Iyoy ko na may rawangan ni bakan dewataka na kangawa baka bulidi mai kina. Sando na baka tangen de anda sabuli tiro mai kina mai bali. Takabanggo. Na kena boya nda sanangai mai bebuke. Ndo bebuke taka ni dolata no mundo idola me bagaya dorikina sei koya na ibuna o Kristo. Puna udabaya na ibuna ni lolama. Na ibuna ni nonda be baga rogo taki. Ni nonda be baga mol mutaki baga ikenda. Nonda dolata bata nonda idola. Merani baga langi kina na Kristo kina nondombula. Sangkai tuintal dewango ina wase ono we kenda na tumbu nda kuni barra ta girna lubenda kuni barra ta girna ngone rede ni kuwa na lebu ni ngone sara mai sotaba na lebu na ndendre ni mbula ya butagi tigo bogalibu baleta ni senga ni bina korona tumbu dasira ni beta gira katal dongo na kenaki ya ko sabam bita gina pekan dalago ni buru buru lo medale buno tangan itu nak na iwali ni lengango na Kristo. Sengala na tamata me rawatan ng bulo mundo. Me may bakandi tagi tumanda na yabu ng bulongo na bubale bakayango. Ni sabi na ko koya sanangay mbasi kamay say koya na iray ni kanda na binakata. Na otra na mata ni turun tarabali bibesu. Tungol may bali bibesu na bidana singato may kere bibukitiko. Balet na bingaray bali bibesu. Tunor to ngaunang go na kisingando bitay ginatanganin sa ratakapatalangan nila. Sana binagati militaran doon bali bibisu wo berto na marama may lambasa. Sa bakalibu tagi tinga balet na libu ni basulawa. Sinibili kino retal na kenabo. Ina kartu saliado berto na kena conclusion. Nandina di kakerengo ora tamata mera may taray mandaba. Sa ran rakaw minan doon na balingo sara may taray na biasana tulok. Iya to saray dara orto kay mimbi meraw ni taray bakaya lo kango. Ya to sa may kerebe kinabi ti tinuluto loko darani bibu kataka. To san gay bakaw tinga manorto program bo bultol. Sanangay wakawene ibalo tunggo na tabaran dabi bukekina sandagali bibu kataka berlai tarai baya lomani tin ruso bule meniti lomani bali besu meran dabi bukataka toloko ni dolata non dai tolol tapi tambana kede tunggo to tambana social welfare to tambana ni women's crisis lebu na bim matangali kabere bere tunggo to ni juvenile sanango tunggo na bi home susugunur ngone. All these are troubles that is birthed out of irresponsible parents. Paleta na daba. Sa sengangan na Kristo, sana yado na baka tumbu kawa nga baka Italia. Yan tarong itu ni ko, odeli nang kay maruir. Yan na bune, baka ndure kina kalone songolotu. Merobi kenda mende kila. There is a place in God called Christ. Choni tinika ba mo baka para tiyo bikenda. Kabang go chisu, kuna raon lamam do, kuni baka tataro, to kuni lamalengkan, to kuni tanggaya. To baka mbautiaw. Tu bakang bau ti temanggu, tu bakang bau ti temanggu, tu bakang bau ti au talanga. Sangai kabang go koya sabung gana tikina, ena bale ni temanggu. Kaya baka hindi na,
au sani kai be kim do inu sakango ni tiko heo na gale whakarutaka endora tikina iwi na tikino ya heo Kristo. There is a place called Christ. There is a place in my Father's house, me. In that me, there is a place called Christ for your life, for your marriage, for you as parents, to us as a church. Yanabuna, for that place to be prepared. Okoya, minalago na kaubilatay, malay matikina. Running a varo tagina tikinaya. Ina tikinaya sa varo tagyo tibikenda. Nabanua mendalago ni kina, the kauta ni kinon, they vola tolok. Dali vakataun de tekenda, dali kauta mai kea, na isauni non da vakataro kedanga. Kada baka bina kan isana raw ne kauta mai koya. Sarna ga yanga na bi bola kedera tungo, na bi sol kede tungo. Merna mai bukei ko ba rara matagi bogalebu. Enandine no mukila, na bimbi no na kadibi go na kalo. Tara kalo e kadibi kenda. Bagai song-songolotu. Menda trada ke endua na bubale bagayalo. May na bubale bagayalo ngo. Mera lago may kina na kawa bagayalo. Ye rawa bagadabaya. E sini rawa tali na ndua na bagasama. Sa rawa ndua nga. Ndua na tamate tuba de Kristo Jesu. E nangayado koya me sulubo. Malete ni sa may sigaluto ya tama. Sa bagayalio koya na kau koya. Me tumbu may buwa na kawa bagayalo. Ningai sudur matani luben na kabango asa kune wo ibi sa sudur matani luben rau sa tangane sa lago mo ko me beudinga batake ya tama sudur kene ka rua beudinga batake ya tama sudur kene ka tole beudinga ya tama baletani tamano ya tama sa tama bayango inda boga bine bina kan kalo e bagaro ta ko na Kristo me rani ramai baga sudumi kine bagayalo ira kedango vitalone chisu ke nigotimo sa bagayango nga ko sa sudur na ngo ia sa bagayalo nga kaya sa vaga sudumi enayalo ayalo na klo ira sa lotu wa ndurmer lotu wa ayalo kabaga indina matagani singandindai siapa kata ni tutuni bubale tukina tutuni bagawati sangani ndona kaya sembera na matagandindai. God want to rebirth new life, want to give you new breath for your marriage. Sanda bere di tuni kuana rai bagayango klo bi na kato kaya me veso taka me bagale semai se kona vendo moni tumanda enda vendo moni kina ena kene tegivu da bosota kina na batambata na bosota kina lau moku na dabanga tasibor mando ngona leongo ia baleta na ndondome ya sande tikoya ia nikua na klone bia bagale sui kana mai berenda ya dhoba na ndondo ndina bagayalo nonda ndomoni Jesu Kristo na ndondoma ya mengai vangan roi mai kina nonda tobo nonda bosa nonda bulane bisinga menda mai bula batakina watalenga kina nonda sungira na lubenda mera traida ke kina endo na bubale bagayalo ni rainga mai na tomata seni ndondono molago mai burubura melago lo malai mengere di Kristo ya danga mai na no bubale ya danga mai ni reidi ko nau reidi ko sister reidi ratunongone sa reidi Kristo ko koe bleta tamata to loko vata taro tu endai. They want to meet Jesus. Where will they see Jesus? They have to come to church. They have to come to your house in order for them to meet Christ. How? Through the way we live every day. Beletane nagini clue. Yang buli kenda mende toboga mende ului koya. Berobi kenda boga suluma na kawa boga yalo boga ya. Ia singani rawa ya. Ena tonda wani daga ni yalo tambuni clue. Ia na kena ki na tamata loko. Imai vekilai kakilai Jesu Kristo sar. Baga binaga boga tito musara. Merani yabu kasala ka ndinaga mbula inone lako ena be singa to loko ena mbula tukina kremen satu lake thabati go bikenda sei kono ndorongo ibunau ena mataka ni singale singa ndindai nduri to loko tungole tingo mena matasere takani singa ndindai Dana sokalo wana kalo na matagani ko. Eu sani kala na salave boske na bigo na kalo. Sinadaba ndo na tikina de ngoma. Baleta no mumbula no mubale. Bikandra dorbo no ngone lewan da sangai sa sangatiko. Tamai wasia tigo sona tikina. Matilele butinga. Trani bukai kenda. Ia na bitikina matilele buya na kene bindo ya. Sana bibu kina bikandra na tambuni kalo. Nindola bendo na rarama kamenda kila na kandoru menda kava kanda kila tala na kandoru menda kava na lubenda irongo deu ni tumbu bikenda ni tumbu ngongo
Kimni na marama. Ni vei tala noa baka sabah-sabah kaya na luwe mo niya leo. Everything. Baleta, itakan doon na sabihin kaliluray. Kambaleta, sex, o na luwe na bulida. 50% veri na nung ritokan. May bale, 15%. Cintu ni vera, natapang ko. Baka matalatay ko, what is life? Sa tubutagan doon ng walang dorbo, sa buro naman ng uniwende kavwa, sa natumbo mo yung tell them. You don't have to wait for the teacher at school to tell them. You tell them. Huy ko na matay ng gas ni buli may bal. Tell your kids what life is all about. Huy ko sambulo ti may. You know what life is all about. The challenge of life. Wasebeira. Wasebeira na. Bikan dartangan ni. Da wasebeira na luban tangan. Kana ya may. Siya may ngong. No multi kaya. Kanta ba mimbitak. Raida tiko na tatanda tikin. Nawawa na bagay taunggo dorbo. Tu na bil bumelew. Lewa. Aral ko manatangane kani para karawya. Sira non na lebeya. Abaka tulewa iko. Dorbo sana ya domingo takabango. Kani po tamu ko kundi baga tunruira. Berapa tagi tiko sanga mandangano sa bataraw na nomu andawaya sabi may wende tiko. Sino kaya? Tell them ngaya domingo ri. Huli manta. Siapa kata? Lima nak kalai vaya. Bikin na lot sa bimbi. Nda tandola kina. Sa siran na ngay ibu ni tiko. Sa tunggu na Facebook. Lima nak kali liya salah ko tumikin. Nyo saba ka matalatakat tiko veira nakakitang ko. Sa nasabsaba non remeri klairi. Ngondo na kaandun doon ng amen daw yado. But it has to wait. Tunggu tiko berna lubenda. Lewa. Uli manda. Ako yuni. Raw na taka. Maroy ko tiko. Tulakan doon na graduation na nabi na ngunusawot. Graduate na bungong ko. Kula ni nguna niya lewa ni biti tulo. Karang kailan ko din graduate ya. Ang barata talaga asala ka talaga ngayon. Taray. Sekali graduate di mata. Sampai mentura ka saraw. Kula na taba. Nasingan ni. Ya non day tabi na tumbu-tumbu. Mendataka ba ya. Karena hindi rin ako may. So, beira, kaya taon doon ka lang mas. Hindi man dahil tumutumbo. May raw na metallico ulang baleta. Pero baka nga din na buli. Kaya doon sa lagi buli yuni. Baka nga talaw ko alam na ka. That's where our part comes in. We build them up. Sarauta na weri umbi-umbi. Sarauta na baka sama. Baka yango, baka nakoro. Let's bring Christ. Kapaula. Saraway kay to na lalamongo. Kita untuk ready Yesus tunga bagayango. But today we have seen the resurrected, glorified Christ inside every believer. I've seen that. Sabi sa unaray. Yang kata betul natin natin kabitu. Yan indua satu batay Kristo Yesus. Sambulibo. Lebu na bubale. Kena bay maliway membulibo na matakan din day. Lebu kena na tinetunggo membulibo na tabakasama mindom na kandaray da berna lubenda. Kanda lewa. Kena turanga. Mendon na kandaray da berna. Era nanrota ikanda na lubenda mleta. They do not find Christ in the house. Lebu nangon na taribango. Sa senga ni rey da nalolom may bale. There is no love outside Jesus the Christ. Kaya bimbikinan na may bitalo at iyo pakaluto na matangan ninday. Kristo may mayabu ni katodoko. Kaya Paula, doon nga na yabu sabi rito. Melawa binaga na tamato na taradagan na yabong ko. Ikaw yaw. Doon na matayaw kanan daw may bakan tawa yabu. Yan yabu ya sa Jesus Kristo. Sa may tinigatolo. Tinigan dua tinitolo. Talaragin na yabong ko. Sabi na rawatan tamatayaw ng doon. Siya baka dapat na kandun doon na biyasa nga. Na taon daw ay Kristo. Na ibala-bala binakatulong na nakaba sa sulong galing-galewa. Ano mata ni Chloe. Baleta, sin dadakaba din doon na camera, running ko rin tamatan, dadakaba din doon na camera, lawa binaka na Chloe tumanda. Sa lama binaka na Chloe. Tamatay bura-bura, baka siya gurung-gurung batir, sin talita kali binaka, binaka na dadakaba. Kenda, daray di kweti ko, kweti ko na, na somo nung dabakong bauta. Kati ko bang ko na tigina, rekisa tuya matana. Sa tinggo mo kaya ka buhay baka nando kaya ng mandwa, lubay wala taki. Sorry dito kaya ni dapat ni buloya. He saw beyond pain and shame on the cross. He saw the glory and the joy that is coming.
there are many sons coming back to glory. Father, we can write to the struggle to the governor Venda. Santa Cairo on goes and member Kong Baby Beshu. Kalovia Bogaslumi can the bone come and don't on the right. But then you should home to the one Alonda. Can a Karua, the Bogabun and the Bogasama. We need some transformation of the mind today. As we go deeper into the revelation of Christ, life, I believe, will change today. This is the beginning for your prophetic promises to come to pass. Langa bikin na sirin sokolong gonda sokolo bichisu. Tabaga yuwa, tabaga din dinataka. Krani may bukarang balibitagan ng daray, mandaray di kaya bako binaka. Pagkatambori ko sa ramon duri kinuy gunay tumutumo. Gunadorbo ng onelewa. Krebo anal tambu. I want to know Christ more than ever before. Langa bikin na sirin sokolo baro tayo bikin na. Yan ang matagan din. Jesu, nongo Jesu, yalogu ngende bikemuni. Jesu, nongo Jesu, singatele usibiti kemuni. Jesu, Jesu.
so taga manda na nona langi-langi na turanga. Taga ni singen din dai. Taga na seroya na bakandi tayo ikenda. Taga ni kuwa na biya masulo ikenda. Pero tiyo rin suka. Tiyo ni kuwa. Kalau na biya bakali suy mai na lolo matumanda. Da bakali abi ikenda na bakawati. The day we see each other. Kalau na biya bakali suy mai na lolo maya. Sora ba rongo tiko mai na biya ibiti na biya burubura. Kalau na biya bakali suy mai. Lolo maya na binto mo niya na bikila ya. Kung sa may birey din nakapakayango, kalau na pinakata mendalis tali by Kristo, kaya tigibunan na somo ng dabakong bauta. Kuwa, liwikin ng dami tungo, tabarong ating umay, dala turun daray balitir na lubenta. Kalau na bibisyo ta kaya, kau paulan, doon ang una, kitua bati kaya. Yato ba nga may nasinga, tusang kay rey na nararamaya. Sa senyo ko na Kristo, to'y ang babuli. Ba't iniway may kalilindo, bakang bulat na mata, baka rayo na matamoko. Ko na Kristo, kasa mati ka tulag katali. Sa bakalangalingan may lomalang. Sa alis sumbo talamay. Sambula bayawin. Na kau-kau ang nabitang ubi. Ni altamo ni kalo. That's the Christ. May punaw tayo iti ubi kanda na matangin din dahi. Kaya nga ngon. Beso taga na rai. Tunle mo na baka tataro bi kanda. Kanda na. Bakawatin da tigo ni kuwa. Lemo na kapaya alawa tu. Sabi baka mos ni ulumayor. Nantangkapo ko na lubenda. Tas atlabutan na po sa bakaya. Inakakita kanon ng dingding. Nirarama bakali mo Kristo. Nararama bakali lai. Nabi kakita nga rabia, hukit tigo merararama ni meda, kina nondong bula. Christ is the true light. Huwira kita na kinabo. Era lako may meramay timagi kenda, baka rarawatay kenda, baka laylitay kenda. Tindua nga ito tarala kalapit at ng bula. Yasay Kristo. Lang at talabakan doon at ikinango. Suritigo, sirasumay. Tanang may masulagi na matakan ni kuwa. Bera tigo ninda demu. Yan ang matakan ninda. Hallelujah. Yada ni bula na yada Jesu Kristo. Yada kau kawa, yada ni bula, yada kale. Ako man ni Jesu, masabara ka na alo mo wa. Kuna ba kang dondo wa? Ko na kaya ulang ko duro matiko. Baka minabin na kataka na kiniwali. Sa ipaya na Kristo na buni. Pagi na. Hallelujah. Pinaboli weekend nang ngole tagi tikumay nang kanreba. Kalau may beso takay lebu na ka. Kaya nakina nung tabagat tuluan na matagan din tayo. Sa wasi weekend na bosa ni Kalau. Kristo na kaniwali. Kaya lang may raw weekend na ng bula, may raw paglif. Tapos sa randang durikin na kariga kam doon ang gas nung kalamay. Doon marama, tambagin man doon ang ilalang ko. Rangan reba tu nabi baka taon ditaki. So na isul-sulir tungo. Kila ni kuwa, libo na kaya tu weekend ha.
Boleh te lebu na matanggali wakasama ke nabi bosa kinta takabatu. Enda sangani kila ni bosaran mate. Sindo na ngone lubeni ali ti ko buru-burungo. E sengal ngani ndo e kawai te koya. Sinindo na ngone susu ti ko ndo lomo ni bale tungo. Ya na wakasama baka viti, na wakasama ni alo bela-bela. Ngone kede sudu e sudu mai e nando na bubale. Saya limbe ko raw ni tumbu-tumbu. Saya damay ko. Ni oray na ray Kristo na ray ko, this is my real flesh and blood. Beba kasar nga non tambulo ba kwati. Sasang na ruwa sando nga. Tu nakani ko non tabi ray di ba mawitu. Sa krekyan tabi kandang wala tagmay. Tabi ka tulewata ni ko. Uy ko sarang amena bunelum. Baka tulewata ka. Ya usa na bisaw ni ko na nang guray. Karena lo tambo ni kalu kaya na kenandau. Beba sini tiko en rarama kay Kristo. Debu ni bikasa may dakaboti. En non tabo kang bauta na tamata kang bauta. It's all about Christ. That's all. Christ in me, the hope of glory. Christ in me, the place where is prepared. Christ in me, the solution to all my problems. Lengoya kalu sana bisu takani kuwa. Ena kena kio iko masana tinggo maniku. Bakan tinin tinataka, o iko ngwa dala tiko murai. Sa dala non darai, sa dala non da bosa. Sa dala non darai, enda sana bimba me lom ne bubali. Sa dala non darai, enda sana bia wini ne bimba tol do kayato. Ni kilati ko kaya mata takati ko lom no bula bakawati. Kila na bosa da bandur mo da buta. Ena totol no boka sama ni andra mo kila. Sa sini bakalang kino Kristo kembal sa bakalang yung satanin ko. Sana ado kaya na kandeso na mabuo na mawi. Bosa ni mate, bosa ni bimbigaraki. Kaya, telah kinabikan dari tumbu-tumbu. Siya bakatapa nung rabi dala tinulubenda. Sa halingan na Kristo na nung tapakasama na matanda. Sa tige bumetabuti na bosa vidalati. Di ko na kalu na biya bakabuyo ayagin na nung tumbula. Hallelujah. Bikenda kaya na tigulong manibaling ko. Birraborong tumay. It's time to rebuild the very foundation of our marriage and our relationship. We can resonsuluto. Sangona bebisaw kinanandaray. We can no longer be living outside Calvary. Ngona bebisaw kinanandabang buta na klo. Daray di chisu ko sa tuda ke sa bakalangilingi. Malaka ke dedaka. Me bakalangilingi kinanadan. Me ray rebinaka me matao. We can create orders in the house. Sinabisyo takan, sang betan nung tabakasama, if Christ is not glorified in us. Paro tayo binakatunabal ni sungko nungko na bingauna. Baka raw man na matasere. Baka raw tayo man na kinaibunaw. Yo kenda baka yung duwa na kaya mimbi. Ang tabakasama ko, may baka buhay, kanda may rungoda. You're not just teaching something for you. Just to know, it is something to change your life. Because it has changed my life. It has changed my perspective about life. Isinrawan and dressing a day by day. Sa tito mo nang dalawa bichi sumen da kilikoya. E nabugo ni sudubo sa may nakababikenda. Sa nabisaw na kakaranga. Bikim do kadang wala may buta man ngay dagan daling may mataw. Silinga mawi. Lapit agad to matanga. Pagkatakar karataka. Usa connect ngo. I'm raising my hand because I'm connected to that. Masubad sa rabatagi or matagan dinday. Turang at Chisu say kemoni na Kristo. Winaga bagalibu. No monisa may tamata e nabukungu. Miraw kinabiyaw may ubakan dono ikina. Nung gumate nisa may matikina. Kando dono may umbulu kina nisa may umbuluta e nabukungu. Na isaw ni nunggo ibalabala na mate nisa soma may nabura-bura ni mate. Miraw kinabiyaw ni nunggo kina ng bulabo kinambula tao mundo. Matagan din dahil aubakan din dinataka. Lebu na kadog na nung bumbula tuwa sa nakausambay taka. Yan ni kuwa ni sabang raramatagin na nung manibosa
Ni sabaga madalataki sararamane longu. Au sabaga dina taka. Na nungu leda ikataka. Na kemunimbimbi na Kristo. Kina nungu mbula. Sabaga buna. Meado kina biau. Na maboa. Na eluma. Na raidala. Na raimawi. Na vosa dala. Vosa ni bimbi garaki. Na vosa ni dhunru. Na vosa ni mate. Na vosa se ni tarada ke nambula. Ni kua usabi butuni. Sala kome ni kua. Me usabi ngoma. Nambula boa ya. E na kena rai. Na kena baga sama. Me sa nongu. E na mataga indai. Au sa baga tu sa. Ni usata mata sudubo. Sa vou na kakedenga. Sa lagotai na kamakawa. Ni kua usabi baga tu sa. Au sa tamata vou. Sa mbula ina lomangu. Na Kristo. Na Kristo kwa satu lake. Kasaba ka langi-langi. Sa ndambi ina lomangu. Me rakake de meu da kaba. Me baka langi-langi kina ko koya. Baka langi-langi kina na dana. Baka langi-langi kina. Na damuni. Na tamay ke mami. Baka binabinang ataka na turaka na mataka indinday. Hallelujah. Binanga baka lebu na tamay ke mami. Kaya mo doon ang gas doon tambagira. Mas lagi rin na mataka ni kuwa. Todo ko reti kita ngon. Mas lagi todo ko. Tuna kara kau tamay. Rangan reba na tataran linganda. Impata ke bir na loloma. Loloma baka tama loloma ni mbula. Loloma ni beisau na loloma. Kau tamay na duindui. Binanga baka lebu na tamay ke mami. Mami sa mas lagi rin na ke mami. Randuringo ke ira baka rong ti kumay. Ke mami sa baka tusa. Sa singabo ni kuwa. Sa baka boy na bubale. Sa baka boy na rai. Sa baka boy na bay maliway. Sa baka boy na ilako-lako. Sa kabo. Sa kami da talamay ng bula bawati. Sa kami da talamay ng bula bagay tumbu-tumbu. Sa langi-langi na non rambulan ng ngone. Nirakani loloma may bikemuni. Erano mo ni yaw na kalu. Era solimay na bay bubale ongo. Mera may bagaraw taki. Baka na kenavos sa talay tiwendenday. Binaka baka lebu ni mami. Mbula bagawati. Meke mami kila na singendenday. Nabe kandon meke mami da kaba. Binaka baka lebu ni kuwa sa bagatusa. Kaya malu-malu mo tiyo may nambulo ni baka malu-malu mo taki. Baka hira ni kuwa mesa kanre. Endua na kaubo. Endua na raramabo mesa vila. Endua na kaubo mesa sudu. Endua na mata ni waibo mesa tobura ginalo manra. Na nonra baka sama. Mesa baka saba-saba taki. Baka raramataki. O turanga. Mesa tobura na kena reki. Ena singendendai. Ena yadai Jisu Kristo. Binaka baka lemu na itiki-tiki bubo. Ena mataka di singendendai. Kinambula baka bubale. Mbula baka itumbu-tumbu. Mbula nindau ni bei susu. Na bei vosa mate tau dhoko. Vosa ni dhunru. Sada buti na bei mata bubale. Ni kuau sa vosa. Mesa sewaruta. Mesa sewaruta. Mesa nraba tau dhoko. Kera sa vua. Sa rota. Mera sa mate tau dhoko di singendendai. Sa sereki. Na vosa ni mbula. Sa sereki na nomani bei baklo mataki. Sa sereki na mbula-mbula binaka. Sa sereki na tumbudake. Sa sereki na mbula buwa-buway. Sa sereki na singendendai. Vilomani baklo. Sa sereki na singendendai. Sa vederen duan-duan au Kristo. Sa sereki na singendendai. Butu ni au bagayalo. Butu ni au ena lolomba. Butu ni au na bei maliway. Butu ni au na bula bei maliway. Lagi buat lagi may kina na butu ni au bagayango. Butu ni au bagayalabo. Butu ni au ena kakedenga. Ni saba ka langi-langi kina na klo. Kuwa turanga. Tu na bei karanda. Dolata may na nomani tamata. Ni kuwa may bibuwa binabinaka. Sa solia ni bei kemuni. Mera lesu ni kuwa na ngalala. Ralesu ni kuwa na doon ang bulabo. Doon na bei seregi bo. Ura na ngone rabakila ng biliraki. Sara kilana dingomi. Na loloma. Veira rayawa tu sa kadibira. Mera lesu mai kina non rabu bale. Na tama sala ko bagayawa. Sa kadibikoya. Lesu mai kina non mambula bagawati. Na marama sa na noma sa kaba na bimbiu. Au sa vosa na yada Jisu. Lesu mai kina non mambubale. Me lesu mai turanga. Mami sa kadibibiti. Me lesu mai bei Kristo. Sa kadibo na isong-songolotu. Me lesu mai bei Kristo. Song-songolotu biti batagi burabura. Me kimami sa lesu bei Kristo. Koya sa kaba na kakedenga. Vagabuna na kakedenga. Sa semati na kakedenga be koya.
ke sa senga ko koya sa senga ni dona kasa rai sa senga ni rai ke mami saba ka tundi tangan loma ni balango ena ya dai chisu ni sa turangan duanga ko chisu Kristo non rembula rangole main dai non rembula na baka rongo tigo mai kini mami mbula baka song-songolotu moni saba ka langi-langi kina na klo ena mataga ni singa dai haleluya imbera tingan da baka tabar na songo ningo tiwa soni kuwa endarangan reba menda vewe kanibo ke chisu Kristo ya tigo ni kuwa singa ni kulaga mata ni kuwa rawatan mbula tomo ntu sanga sakadibiko ataruho ngone leo turanga marama mai vingo mi chisu me nomu turanga nomu ibang mbula Kristo batanga daga berengo Kristo ya nabi baka sudu me nomu mbula me wo ne singa ni dai berani o mata ni kuwa nomu mbula tomo ntu rena ngoi mbula ni ko lesu no mani balengo salis wati nendo mbula bo lago mai nendo sala lifestyle nendo sala sabo boleh ko Yesu kreme langa tele nendo sere kini yo tibi kanda ni mbera nanga ibi tal tigo ni kuwa sembera no sulio no mbula wana turanga sio tingo mi chisu me no turanga no me bang mbula ngol seramai ena matakan ni kuwa ni langa tigo sere ngo haleluya mai bichisu kabir nang ulit kumai ramai baka taon di tagatalon rabulan ni bewekani kutagay na turang o Chisu Kristo tapos sausaw rin ulit yung manabakanda na mataga ni kuwa kilanin dua sanggay besaw may tingoma na nanabi baka mulai na kalo kati ubikan na rin tambu tau reki alo malangi tau doko umaling kita reki kita bebalong katay kim daw na ulit kumai ni kuwa tau rubo turang marama regolo malangi beren yung kailaw mani ko lo malangi sare kitiko baleta niyo iko sa linggo mati ko mai na bonuan tambi tu kina na be bakam bulayo ya no main duri ni ko sini kim balaw minggo minggo meti ngom iko sa linggo mati ko mai ambe baka taw di tagi wala nga be buka talanga de bingkara bi walutu beta pinaka talanga trai daga no mumbula mai adobo iko na bono binaka baka ruta kana turanga di ko singa bo be iko no mo sin sudo baka yalo baka taw di tagi talagi no mumbula ni be kani gana turanga Chisu Kristo pitang nakadan tu lakaban dua sa ting komo na bosa te bukan din tangan non dan ruka non tamuwi non de balbala te be butun taka endel ni bakam bautan ta ting koma non da sui koya sul de den dua sul limbula ta mundu kena katu magana sala kena bula ngone turanga Chisu Kristo pikem do sangay ngole tumai mo muruburiaw na masungo turanga Chisu kaya man te tokon to dokon dan do batagira masubata turanga Chisu au sarongo na mani bosa saba ka taon di tagatiwan din dai niyo kemuni unisa da kabau tina takatak membalitiaw au sa dingoma ni kuwa au sa bebu tunitaka na nongo ibalabala da sandola banelongu sa dingoma ni kuwa na nomoni be bakan bulai nomoni be bakan donui na mbula tau mundu mesa nongo din dai kau saba ka tusakina isa turangan ni nongo mbula ko Chisu Kristo kau saba ka bautan na bunelongu kau saba ka tusagin na dindai sa turangan duan-duang ako kwaya. May tegibun ni kuwa kalawayani,
kina nongu mbula, wili kina nongu bubale, kina nongu bika kedenga. Emeni. Binanga boleh muna tamai ke mami. Pera rangole tiko mai ni kuwa mera mai boka taundi taga non rambula bika muni. Ndel ni bibu tu non rongoda muni bosa. Sampai boka taundi tiki tiko. Enan dua langana kena masu mege mai masu bata kina ndai boka lotu boka song lotu. Bika mai boka taundi taka. Kemuni ini sabi tingo mioti. Ruba dana undul lamba ke saoti. Sampai boka batu kana boka taundi taka ndai. Kina non ratu mbula. Binaka boka lebu nambula to mundu. Binaka boka lebu nabi bambu kota ni bawala. Binaka boka lebu turangan ni rasalu bimeni. Binaka boka lebu. Ano muni bi boka sinay tinal tamu di klo. Binaka lebu nabi tumberi na lebu boka dori. Binaka boka lebu nabi katolor. Tuna boka taundi tekina. Labi tiro komento kai nada muni. Ni ena mataga ni singa ni ndai. Tu lago tiga nanganga. Dedere kina nada muni. Ni boka skoi kima mitalenga ni ndai. Ena no muni loma. Loma Yesus Kristo. Bi boka tingu ni bi boka taundi taki. Belu taki. Ni alo muni na lo tambo. Sa turangan dua ngago Yesus Kristo. Tapi kaka kaka meda kaba. Nama dongo kalawa yani. Kaka meda buta. Sina kaka meda kaba. Langi tingo go kemani. Yesus na ibo kambulendina dua. Amen. Ndora baka soso lebu. Bikin tongan ngolat lagi tikumai. Tungor tuan dari bingkarabi. Tuan galai saya ngasana kalai ni beretingga tuan galai baka tengu ni kuabi. Bikin datau loko bina boli besara. Daran di bosota mentamai. Ndambe baka malabu tigo. Ndambe rongo bosoni kalau. Bikin talan bawah rongo tikumai. Bina boli besara. Malo bina kabi kenda. Tether na Kristo. Nakato doon dali baka dora tigo nindai. Kanta kaya. Sina kanta lakaba. Baka langi ngaki na ko kaya. Bina boli besara. Dali bukwaya. Bingkarabi naka. Ikan kenda bingkarabi tiko. Kalau manis ngatam go. Ongona kena yang baki, ingana rai da kina, langi ni kalau mula. Eveiva kura muitaki, esenga ni ado marawa, nana numa. Boka kua ni correre, seko wakatitinga. La vossa ni kalau enayado ma. E kalau toda kamana, kalau enasutava, kalau beba kura muitaki. E kalau toda kamana, kalau enasutava, kalau beba kura muitaki. Navasani ala ni kalau veiko. Enayado nga. Enava kambauta. Navasani kalau katalai rawa. Enayado nga mai. Nangau na vinaka ni kalau veiko. Na alifa na omeka. Sakilao tina ve mataka. Na yala ni kalau veiko. Enayado nga. E kalau toda kamana. Kalau enasatava. Kalau beba kura muitaki. E kalau toda kamana. Kalau enasatava. Kalau beba kura muitaki. Navasani ala ni kalau veiko. Enayado nga. Enava kambauta. Navasani kalau katalai rawa. Navasani kalau enadeitunga. Esengani besau. Okaila baka. Isaichio wanakalonganga. Navasani kalau sengani dala. Enayado nga. Kalau toda kamana. Kalau enasotava. Kalau beba kura muitaki. Kalau toda kamana. Kalau enasotava. Kalau beba kura muitaki. Navasani